tuku na inchen, interest call. What? Paing ko. Lulap. Mr. Dipan, Paing ko. Siya kewa. Matwias matakaan, lulap. Mr. Dipan, Paing ko. Kaya nga di live flash ang ngayon tag share. All right. Well, you come share nga siya skon nga rin daw. Guess that kanila siya. There we go.
Tuono siwos mauchak pedarian. Kaksakin kat kemullashkewa. Anakostik pronouns ko inge na yak sel pamnalasan tamdal yaiko. An kaksakin kom tamdal kendi grand ke kadet inspire art lumanin kan sa basta. Once gongan siya alatesis na ke makatashke ke malutut makatashke na ke week misingi ya. Ang wala Mr. Liban kil tu singin ka in Paing kos na kayo mauchak petari. Taga wikat siya ngan. Aklen tagay finan kuam. Kimiatures and look of a day. Gulagi uchak loman. Sishker finan Kent, Washington. Safest city in Washington. And the Kenya Grand duwa. Duwa na si siyawan kewa. Ay be. Downlil Grand. Siyawan kewa. Managlingong Shwe Bruce. Tamdal Shwe Bruce. Kaksakin beke. Kos ispellos in kain wala pa yung akpellos. Kadin kain kasa. Belsi nga sang nasi lemsi libanan gas tangan kain sekwe usi beskon nge. Nakat mo daw translation na game daw aklasha. Mr. Liban, take it from here. Doon na simtigin, kulo malap ke Malap. arulom. KahsInKol. Kumpain kaksakin. Tamtal wiyas matakalikiyape kenye kimie na siya me vinpay Srui kadwangan kimie kenye Srui kulo malap ke gusto kalikiyape siya gustarin akketeyac kulo malap ke oana pe sil tamnalasan tamtal yaiko or onzo ko like kenye karen kat kulo malap ke kaksakin akketeyac Tigin una med voice video na Oana, format pala kung Finashon rum gum. Staklik finashon yurum gum. Dagagas ko na yan. Kumpa un wo na format pala kung All right. Good. And we come in by met. Good morning, my friend from Marshall Island. Okay. Sister Florence, good morning. It's great Sister to see Florence. you coming Good this morning morning. to you, Sister Florence from Marshall. Bangan. Hello. God bless you and your family. Hello. Mr. Liban, Tago.
Mr. Liban go mute. Mga unang bread. Right, ngakalog na. Kaksin katki onsu komsi katki pselangat bay mit Lars finen. Yeah. Is it Kalinka Kapraskov? Piena bay. Aluo Arch Copperskov, Tabangan, within that area, Killeen, Copperskov area. Okay. Tempo, Pangan Engingan. All right. Mutlash Choir, Pangan. Kosip Shalons ko. Santex Pangan. May nga, sige nga, me, si onsu ko pienga, na bangay, skeli metigat fast metala, me, bandwidth ke internet oana, na bananga si onsu ko nga, nakatfamtawaek sekwe. Na, jut pelom kumin kain, mutawaek, akollah na kim tawaek lasha. Nutilas misinga at ka yuro limsilipan ki kashalan kat, anakatfakpel nukewa, kat papalan rik makinas vehicle. Inge in Alan Clans up she inge in Akfashi Rick Malala. A banangara Pinchaka Bangan and Skidi Langakan Jones Kunge. Yes. Lumalap, panag-uusakilingan. But we as Kimrala Shutwefinan, state of Washington, ba yaklaon nagados kungan kay City Maspang. Kaksakin kat kim kewa early 5:18 kay Aulasha, kildudang in Wednesday. State of Washington, ngalalving imo, Mr. Lipan ildaga, ashkao, it course mitchingalia, all the way from San Antonio, Texas.
An wala kil tusingin wiowos nukewa mauchak pedarish poshek. Poshewos makat diyan ke chat room inge na in fact klomalab singkat ke kewa. This is a day the Lord has made. Len sasha singe isya kadel rela sikom. Tawak sasha, metket sasha, nanak sasha, nanak kato. O yang kewa kadin kan kasa. Len lasha kal tusingin inkain dipsila kastan kat fashnamet. Ana kewa kat mutayang na kaya. Kadata na ke mananak singe lem elefatia siskatle netok. Lem elefatia siskatle netok. Na eslagin response sila Jeremiah bangan na ke met church limekos ma likiyac limistili pa at akketeyac na ke yok na ke lament over Jerusalem ke desolation lanenwe. Apa na nganakilen ko usna kayo mauchak ta na ke pesing insang pe pela kadin kain wala kasin Paing aklash ta kay finan guam anak usaklenan tamdal chuli klomalap klokitagan afade afatata manuao klomalap kitagan all the way from Kent or my neighborhood in Kent, Washington, Service City in Kent, in Washington, tamda Ken, Kenya, oyeped, tamda kran siya wan kewa, the one she was. An pain gumbe, tamda Srui Bruce, Silipan, and yange, kumagkakasagat. Virginia. Virginia, Of course, Virginia, yes. Glamalap. And coming all the way from Everett, Washington, my sister from the Marshall Islands, Florence, Yogwe, and Managamur. Thanks for coming. Nakade, Shilbaklenkom, Damde Kenye, Ke me symbolic message Shimam Spamangan, Damde Florence, El Langsibaklobe, Nanaklin Bamit we are Finan, Lacey, Washington, Melissa William, do one assume, Damde Sala, Charlie. Ngandaga Benny, Finan Dallas, Texas, Fin by Damdal Millen Bruce, Diggin Bruce pa, Ingal Shibusan, Paing Kewa. Damdal Betsy O.C. Thompson, and Yang Damliban Gumita. Man. Nakna Zakalamin Yesh, Kadin we bet all In fact, Zakalame. one more. Arkansas, Tennessee area. Okay. Let confirm me. And that Betsy O.C. Thompson, Pedro O.C. Thompson, that was Zakalame Bear. I mean, you don't mind Akalamin Yesh. Damdal Ringston Nena, Elash. Oh, yeah. Asheville, North Carolina. Klamalap. Kumakalan ba siya ngayon? Kulomalap. Lipan? Tamtahil, Shukalash pa ang ililabang. Tamtahil sanglang na siya tamlay siya pe. Federal Way, Washington State. Yes. Kilo. Pangan ne. 28 win. Klamalap. Pangan na siya, 28 win in this life. In this life. Papayaw. Magmatalas na. Nagpawal lang. Na tamdal root po fakyang tukonge. Enyang Columbus, Georgia. Columbus, Georgia. Klamalap. All the way from Columbus, Georgia. Nekin ye Charlie Belat Konge. Columbus, Georgia. Columbus, Georgia. Well. Alabama. Sislah lokal. Top siya patangan. Pet. Kulomalap, Alabama. Belga, Alabama. Well. Klamalap tamdal kim nakalamian. All right. Track pa na Service City in Washington bange. Tamdal Benita manglas pa na sila ko siya wan kewa. Paul tamul Paul mabe. Kalbange. Walvak ngayaw kulamalap ke mulas kewa. Kaksakin kat ke was na kewa madagawi kat yang keltusing ngayon. Namisilipan le in blessika di ke me malutisi ke lamentation tolo ngayon. Pacl kadako lamdawek kadin sek kuin nagim dawek lasha. Namisilipan ash me fact yung metiging ako siya unsa kung ngayon kesta transition lasha. Kina we kuming pain met nagawalash. Okay. Kung kaksakin kat ke mawalash ka siya. Kat place siya luman. Ay kumaswe. Kulang malap tiging kapelsyan.
Boy, glomalap kita kalau usan, ay bagi fakla namle libana, lemsi liban. Basically, the long gaslan god start working in us. Gaslan god check kind volok no yol bisye. Banangara makata lipselam singia, we maman yorosha. Alena modified god man manifestation ke, orik malala, kasakrigalanda, fashnamet. Having said that, ingin nakalakolan fashnamet. Lemsi liban, ngay usi onso kongay. Si befaklo na si was na kayo matakaan, etuwa na si was na kayo. Belsinge, na mistiliban le, siya kataga nila sa kipray, plasi kadi, nagat fa transition da fashion bit. Na mistiliban, belangan akin na siya, lamalap. Well, kulo malap tigin ke Belsinge, yok na kulo kaksakin god. Na, ay proe, proseke yok, tanap nas wikat pa na proe, kadin, tuwini na proe ke lash, we kaksak lalap lash ke lututan jima, kadin si besh na shish, kadin taga pang na shil. With that said, nas kat proe. Wangen kat wanagom, kat mol chifan na lash, kat laliprem, I shake up, Katlan met nagayo. Kat sinama sham, managayo rekle. Inga shao fel. Ke soccer ke lan met. Precision lom. Makum daga mong na kele nakit kosh. Tukun na kumrela. Mweta. Mweta ba apex of your creation. I'm created in the image of you. Naro, katpang na siyong kaksakin ko makatlat nila. La mas mayoksupe met pamayit. When academic genesis of the Lufo course conform a man from the dust of the ground and through the nostril come mong yang gamong mom si fen. Kat momong ke belching ke momong lom o katlat nila. Wangan malash. Kat nagawa malom. Kat nagawa kum siyaw kun. Pero managawa madagashik ke mauljeng may nakis makinyigat ke lang chikawang lom na shishkaisi. Kat pang na siyong kebelching ito kat fototo lang managawa. Kat magkulo. We continue to miss the mark. O kishmin pakatin yok lom. Mong fuchash lom. Matayang lom. Kum na wigat na. Or kat kaksakin kum ke kum. Takas katyak ke ditutan siya nga kading nagaywangat na siya. Akflat siya kum ke flat na lom. Acknowledge siya kum la wangin mwet. Wangin makain taga metigi kum. Wangin mwet. Ka wangin makain taga tukum. Kum infinite. Kum tena limited. Yurong wangin ma upe. Kadalya su malap kaksakin kum lalal fugin kum. Lain kenigin maul su kum akum akiye. Temat fanashikyak.
Amataga mitigina kum ralan kasal fel. Kum elect. Creation loam. Facultin langchikaw loam. Lashin fel lashin. Machijel daga kalimega mo lalchifen. Finch action. El surrender managayo. In kalim na every single person can network siya nga platform siya nga malong kushin broy inakayagat kay siya lawang in accident lash in bel siya nga kumnaakiya kadin ka long gas molum may daga ke Eoksra sapta todo kadin liya force klantal in the shrine nga lutut ke ayok ginagawa kadin liya pakutan yoklom in the midst of their atrocity. Pagkatash kami siya ngayon. Yan may sisi pagkatash ka ngayon. Upele. Sof upele kainin kayo makatpalakin at the individual level. Na corporately kataga broy na siyong katin broy ka matlash na kayo. Or kapel siya nga katsiya mutawaek kaya ngamno minikas katlaka siya. Gasline shares nga nasya nankas kapel siya. Asya na siya mapayan lom magayin. Si was lom, paing lom. Kadin liya aru lom ke mutawaek. Mitigi na kumralan ka sa fellow kumaru walela kundaga. Asya pakutin lang si kaulom na siya. Wangin matafong na yung mulin patflatan. Didi kat pel siya ke ingkana kinlang lom pe. Eoksra ginagayo mo. Masimay taga kadin kalim ke. Eoksra sapta todo. True malulap ke mana kayo. Ikaskat lagi wala na lom. Ngam nomin pengkat, litikat. Kadin te long magay na kadin alal lalfum ya mulkin. Ito la human business. Kom taga to seek and to save the lost. Kat na kayo. Kat magtol. Wang and matchwas in mashlos. Matchifan. Magatliti kalam kela magaya na worthy inang seal sili course magatliti ka victory el slain lamb Jesus Christ kat proy kaksakin kom proy ka matlas na kawape dakat tiksik natas tikmatan tikmugul force natas winning na papa Mwe kollas na kayo ka siyaw susud na ka siyaw lalap. We the leaders large ke community level, ke local state, ke national government large. At pro ke mwe kollas ke alu. Taman na kayo mukliya ke pelchinge. Yurun met Kosrae. Lang siya kawulong daga awiye na naklas. When nakalosi sapta tolu fosing lako sa kalinye. Love bring everything in perfect unity. Kadin na kadin 220 kalансap ikom ke pelsinge faculty wala na lum. Tamit ko sana kay when asmak na ke follow one when na tum siya matlang was Jesus Christ. Siya pa kalimya ke Bible mo. This is the next event ke calendar na din God. Utak yaklan met Christian. Tiki fellowship. Nak lidigat. Olam katflatan na. Yang ang nomin pengkat kay si. Kat proy bagay met flash mom tagi asur lalos ke belching ke. Pang flat lom. Wiba met flash mom tagi. Maulin manas lalos ke mas lalos ke belching. Si bakes makin yigat la yurum wang misha. Yurum wangen maupe. Kumpa master of healer. When tamlay chibiyak nga kulacnsap baru tiging treskal keep nila la wangen function ke kaya lusum la. Inaga glila. Pakutin yoklom. Kosakir klom. Yosh kadin li. Akketeyac kilala sumulasa. La yurum wangen maupe. Argat kaksakin ko malala po katflatan. Silpe kafe.
when na machisha il daga seek to save the loss or got pro ke met na kayo ke belching met mashat na mata ke sikoso ka enslave na ke sinful nature sing got pro ak fusha sing hias ke belching olim got flatten when na kom akollah Paul el gashes na Damascus ke pin back on the yoklom kom divinely intercede lenek ta daga met kulacnsap lom kat pang time bang o yan na kayo may sit ke belching na sin met Kosrae audience magat taga kung akia platform sing nga din alla focus na ke met Kosrae may the language sing nagat deploy ke met Kosrae mo kay nagat deploy ke met kulacnsap punglap makil pompe to the rest of Pacific to go up around that fell the universally church lo main tuna ka proclaim gospel ng Jesus Christ ke belching line fosek lan fella sing akas makinye usi kalam sing na sin fella when missionaries masom na Kosrae August 21st 1852 inu siya Paing mo sing ita kadinesma folok na ke mapayo ng ke belching betigi pacl kat pro kaksakin ita la fintegom wangin mo kung katsifan na lash katali prem ay si shake up at kaksakin kom proy kening Jesus simit lang lash amen amen Lumalap le Mr. Lipan ke kung kasa brewin ka enrela pricing and ka corporately ka collectively lipsela ingan awian na naklasan ke makatagan ke nga lipsa price loman inda na siya kadin lutut pagi desolation masikiyak na finan Jerusalem nga mekal na siya misingi na ke kadesam ke week singa yok na ke makuluk lan matsikan kanausan gani klan usi ka fellet siya corporately nara kikataga ke mande kataga likiyac front load siya na ke malutut ke week ngayon masimay samsam kanya ke Sandria napakataga mutawaek kas malutut mutawaek ke mande Tuesday nam singa dat kan ke Wednesday lamentation sapta tolu bam singa lam Mr. Lipan letra karikat ke nakkalay milapan Eoksra bayin kadin tagani natalik kilen lasha Mr. Lipan ke kom shuke kumakalen ke kom sabes poyak makong kuminsum dek flaw ma ameta shakna alu ini tu deng finen de lama panangara akina te lafka experience lo man panangara kat fin ikataga na ke masinga kadin kain akes makin dikat na pangasi mamakat mata na madalakeo me vaklom ke vaksilak ngayon kula malap nga mata ko lalu de lo ke tawi siya tawi Nós matago fakulogia mayen ngantin na ifo ngaliti tago masingan ngan samon masamon na kya wikalas on ko shit ko shal ko smapulon pelchinga som itak flaw te ka fasna enchil shafa yire na lele na enchil papakilion papa shake up nena ma kelitutan experience laga pa fale ngala on kaksakin pro kung kain long ineka kung kain long met nga taga kaksakin got nang asumra intern laga ke 2016 bangal wili la ngara pa no yeshe tang asumasos fas kung din long wana ke nga long ke nga shikya ang afakya alu sila we are state of going shifting away from the truth. Back in 2016, 2025 bang.
Narang ada su kaksakin kat ke kekla na siyong kundaga. Pedal rhythm si may na nagadinash ke lutudang nagayawapang. Folok na narun kat. Ka kimi e vingomash kuam ka matlash Kosrae ko si eka kat lutudang siya. Wherever you are, gasline got relevant at any point of time. Ke lynch. Anytime. Anytime, anywhere. Lagat sa tang taga kagat arke gan bel na kayo gasline got. Ikaya kat monetary na nga klik matlo mo flok yoret ma pangan. Kat taga na kaya ma na community kaya pangas community siya ulag. At ikun broadcast siya enil tinarit mam siya kinar lang nakade tayo na nga sumsipya. Uy matlar. Eoksra na pa masing mansietan na daga usia internet usia technology kat fosya kiginamed na pa kadin daga me fasting up arsh technology fasting arala pe okay lunching ngate ke internet ngan focus na ke malan kat Mange na ganyan nakakiya pe na sintalik natas nga. May ningin na sitan nilore makin masingin kanaw stick natas nga. Fikin lang kay ipsingan tigin. Even kung din na guess na siya kadin tagaw. We kakatil din na guess na siya kadin tagaw. We may clash nga kadin tagay na 20 long cast lang ka. Fikin lang ka. Tagagag meka darang one yet phone. Som na ke maisang uskatil ki mapayasing kias mo lang ka. Mga experience like ke ano nito tangan na fact na pa nalwi na para ano nito tang las. Matayin siya Eoksra ke siya. Ngayon papayil weapon ng aking afo siya atin aloing na kemangan. Tamatayin siya masuk ke siya pa nalwi na. Pero ilag mga parang aspenching Makunong matayan insyaw lo ma Eoksra. Na mukula kumina kon taga metpena aro kulacnsap lom aro oya main sang sukya siya woin matana kya koklan gat. Ilo malap tigin. Kekekla na siya mga lengan kung siya kadin taga len na kay wanga wish. Ini na siya. Aro ilo malap kya aslan man na kay wa proilo man inte tuwing wikat kadin fact na nagemasin. Tigin ilo malap. Na funo talo. kaksakin gat nga usiyon sa goma latiran ki naklagang nga kingali ki Srui nangawituan ni silan mwetlash tilang damdal klenda damdal emi damdal mili elosing ma me kol matayan tilang oreda to ani si anti bambang ording el si sidi shik finan yina ngamda finan yina yang alimekos so nawi as a family got driven out there elusive memories looking mutawaek in 1980 finan yina anti bambang Carnation Washington nara should be usia memory wo ki mutawaek klaka nara kim someone be memory wo got reminisce ke got shikyak at kabenchak na mwet kalaw gakyak katin kain alun tuten na aspepel eutagalash katin ritfos kadu ukwe na mamorek nge tana ke kaks oya singake kaksakin katke anyways nage unzu ko nge kigat mata kulacnsap ta gani singe tamlel polel nge shik tamlel pol game bolel sikla nga palu Srui nga mo na cham liet in la lang kom me kom nang sis ko na in akollah na nga 7 ko alina me inche woshi na men Wednesday na ke belmo da ka wan pelakan ng semrong ke wan akollah men on nge ka de tala met ngayon me ako pe in mo pasang at kay ni daga ta harmonize in wo kadinara ma si kaksakin kat ta pasan wo nara lo siak laon luko nga kaksakin nga lang sifac lo na silos nara soko on ma
rekla benediction at the ko na aba masku mga akolangan sang kesen alim still liban at the ko in mutawaek sekwenake the team ma katpabele me interest in my break na bangon sa kong insiak naknas long gas kenge alena still living Ridaikin version jangan kespen nga alugisyen ri nga tena na recording nga mo resolution gyan na ki audio mo ba na nga onsungan pa na yakyak lagi pa si Malam Minister June near Kulik Alexia aluepe ang kifakulon sin metlash dilangan kaywa likuyaskan kaywa usipe unto ko to fa mape ke tagayurin met wias kimralas ni kaywa belangan flokonot na sum akin na sum naknas fast met blazika di gimalutut si mars missing lamalap. Well, svit be kaksakin God, kulo malap ke on ma taga ikesla lena, kulo malap ke persen met na kayo matagal kie, kasi na kayo siye, kulo malap ke proy wipe samsamin na kayo matagal sil tikin treskal. Akom na yok, and we go was in kaksakin God ke molash. Metiga da fatna me daga jiba sinkie me usie psalchi magat shalake mante afara doing in Wednesday pange kadetaka kadashke spring quarter mi she make she yok molo unit actor she pange make she yoklana anien wukle pange unit chef lage me koto shinge na leishin che me dabatagang leishin che me ke unit che patagang leishin action
ไม่คือเชลาลเดวิดไม่คือเชลาลเดวิดแต่ก็แค่เชียครอนิเคิลสับตะลงเชียฟอสชิงาลาโคตรนักตัวนึงเอชินาชิกดินดีก็เอชินาชินักวันนักลุตินาวูชิมาดิกิยากิเกมันเตียเชลติกินเทรสกัลอีปลาดับตัวลุมาตะก็แค่งั้นแต่ก็เล่อักเลมิลาเดวิดเอลราดามาคุลุกเช which affect the rest of the community rest of Israel ก็เรียกมริชิงันไม่อิดเงาเต้าชินันเมื่อกี้ลูปูฟันชิลันกัดงั้นเอลาส่งไปอินอักเคโอกิมัดลันกัดงั้นเยรูซาเล็มก็น่าสละกัดintervene God will intervene sub lupu function in there. Now with that thought, kada fast na ge me Eoksra sub tatolu kada liye benala Jeremiah elie kayok na yok likiyac na jindali na jingat ngan wanan ta effect mo langan physically spiritually taas mashi elesam pakatilan sin lupu function tulok niya gilubuvan siya lendi ka nausla pangan pakten yokman kat may taga liye sholayak lege Eoksra sapta me tolu marichinam ching tagat fat na met inaksha vila slide ching kat pangan sifen wik na phone siya pangan e kaya kat taga likiyac siya maling alon course we pe siya pidal me course ludang ching taga na game lay mele tiye siskat la nitok Eoksra tolu fos nongol China ke tongon kor. The rest of the week pakum liengan tas the Friday shette. Readam siya pangan kadin dia may kisya sila David nge ak me dikia kitari ke mantea. Shallalap siya bagat at lieng la makuluko effect at personal level el makuluk lan may effect the rest of the community. Shal siya patakangan. Nagat first na met nage me Obviously, masingan kita siapa na show. Kung kan som ruwain niya liam mangan pangan kitax na kewut na phone chingyo. Tuya read first ke shenrio pangan na shenrio if in oil long silan god siapa na ke shenrio pangan ke alu nitawi paitengan siya mo ke siya yok molo mo reach ban. Lesine ma pangan kakketeyac at likiyac mo kan som ruwain niya siapa liye outline ma taga ke tolu ma ka tram nganya ipse me da pangan. For singa ko na singa lit course kom som reply ya litila ti interest kala ukel outline singan kay pyemet ngan ready pabal tuman e akketeyac subtopic tolungan word by word nara wo readam siya bangay sam readam siya bangay katakalu ni tudan gading shrem na kemalan kat gading dalle lawing na ke oil and fella singa man Christina we're in this world but not of this world manefa design niya gading net la liye Elo siya kashap na kawan ka siya. Lem la floko. Flok singa pa proud ilan met Christina. Katli ya singa na kataga we met na kawan akas makinyigat nakatituin singa kat proy ka met lash. Met lash. Audience lash pa met Kosrae kat nta ke Kosrae met. When finan pung lep makil pon pe as met lash ng lalos pe. Local church lash Kosrae language lash. Eoksra pe. Readam singa in okala katin na kawa tik na kawa natas. Tiksit na kayo, may force na kayo. Ne papa, may na kayo kusama kan lang casting language nga. Into ka ako lang nag-flock lang mo, pang finsak lang God. Nagkagat, rala may nagawa kusangan, nakatsum, matag fast na lena. From Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world, pang great commission siya babala. Dahil kaya human, som na lig, fast na lig, to the ends of the world. Nawo ka din di outline siya ngan outline siya kluwa pangan may lang free siya fos singalal ko na galong lead course na siya fila siya pangan. With that being said, pangan me en si mga kateta liye na kaya may lutut siya me taga kaya Eoksra sapta toli fos nongol siya na kaya toli me toli ngolong course. Lekinit well na ngaw siya mariching nga kating taga na read la na proelake me kat usya kate Sri Lanka na din kat ngayon plan pelching Jeremiah liye
kanawsiak lang Jerusalem. Temple na kato siafla. A Bible mo 586 BC kananila. Kanawsiak lang Jerusalem. Shinto ko siya Paing Nebuchadnezzar from Babylon. And Babylon in Belgium and elos na karingen elos pa overall rule me matanfalingan na phone. Kamitigi ben na Babylon rungan arshen Paing Assyria. Ye itfugolong luo mitigi chisha Sislah. Assyria som kanaus la Northern Kingdom. Ye itfugolong luo. Na ngayon nagtagal diyan Jeremiah kay Eoksra shell samaslang tana 586 BC. E ars in maslon Yeshua kata. Me share Assyria ta som ilyat na Northern Kingdom kanaus lain we. Metakata na makuluklan talit na din God ngan. Elo som nigi akwaklan God som me all na ke marshal God at the same time el sapo met palalin som akes makinielos. Elos lang itla. Elos na flot na God. Elos stream na nag-akwak sa tao masang line akwaklan God. Ara likiyac Assyria som kanauslan mo. Na if you go mata Southern Kingdom, when a Jeremiah and Judah, you should have used those warning makanausla and Northern Kingdom in flot na kemalan God. God ilban mo may Kosrae si the Southern Kingdom elie masikyat na si Northern Kingdom ngan flot na ron. Adal din. Again, after many prophets, may palalan God kadil magin some warning iltal. Hey, flot na ruk. Flot na ruk. So, even ko matake Southern Kingdom, kung li experience maitak yan na sindalit na din God in the Northern Kingdom, Yeshua was really enough time for you to turn to God. Kaya proy sila siya, August nung siya 1852. We're in April 2025. Yeah, siya ngal gata. Ako kila Jesus Christ maget ba inkenik nagamol. Kat som yeah itfuko gata metigi Jesus Sislah. Lie siya kostan ng talit na din ka in the Northern Kingdom. Inge nam Eoksra singe taga ke Southern Kingdom. Kat lie la conspiration ka deke 1852. Yeshua git ngal gata. O kat lie la shakpanash mata ke ako klalo sifena. Ano na ke oyalan fell. Put that perspective. Lie ankle singan metigat sum ikwayamang. Men kada taga apply na shish. Ipshik mai taga, ipshik tolu mai taga get malutuching Eoksra. But that's in a general sense. Southern Kingdom have no excuse. They should have turned. Dal baye folloken yak dal follow Northern God. After many warnings. Masikyak Northern Kingdom ngan siya in ben na Jeremiah som dal follow ko Northern God. Som niki lowos ngan. Na mesikyak Lamentation. Eoksra. Arsap talimay goshke. Fingat lieda na me ewa ben ang siyam sugubang. Broy woyak lan may kayok singa Jeremiah may pala singa. El samosla kumali sapta simit ngan arsfos long lu. Sapta aklu singa arsfos long lu. Sapta tolu si magadat ka na kaya ars fos ongolon kos. Sapta kos ars fos long lu. Sapta meg ars fos long lu. Siya bang structure morik maganya ke sham.
ko me aspect Proverbs. Simle acrostic, talban acrostic, or makinya Hebrew alphabet nge. Ars alphabet long luke Hebrew. Me language lang Hebrew. Na if ingat this up tashimit ngan ars first long luo. Ikesta even ars pebble chim kompon ikesta track. The acrostic system jengan let us say meta lines one chim na kon matai kasina met ke me let us ngan lang alphabet lang me Hebrewan pa mutawaek kasina met ngan matai ke alphabet chemet ngan lines ko aklungan alphabet aklu som na som ni ke umshun no lu wanan pang structure lan lamentation should be structure lan kata syam efo talin de molkan la emphasis na ke minor than samye so let us met ngan let us aklungan let us aktolu akos me ron ko ko emphasis lan masim legangan repetition lan masim legangan na we be relationship ma e capturing kasngan paita ka nage much chermayal simus ke saptak tolushing el siena mel to repeatia pel tolu inalet kyalim longkalan yoklan katching sapta se luwa kalamina paila makuluklan tanta ke makuluk affliction tanta ke elia yok keshben makuluk lalo sapta si sapta lu sapta tolu to kana tana repeatia pel tolu to in full wan mutawaek atakatana takten yoklan god paitako alle shalayak leke malutu chilashna Saptagos megors akalimi pe oya kuluklan don felchengan. Sanmuchia kita na in full one lamentation patagot na ke sifac lashne akalimi mo me leme lefat tie siskatanito. Nara rhythm lan simlelan siamnge evingum dali lamentation so kung evingum li fototo Pangapesi characteristic maitaka inakataye sham ko lamentation tiana kas na fototo makinya ko picture yak laman shallan galim masikyak actually fans mataka effect namaklalos in cielos pataka kes me Eoksra feelings ma elos palakin ngan elos samasla language picture la mind cielos ngan affecting what's going on in their environment. Now, acrostic systems yan, or makanya alphabet yan, in repeat pa na masikyan yan. Elosin de malkan na. Emphasis may takyan na kayok yan. Repeat yan, in relate na overall book na fonsingan. In kalam kela kayok na upesi, kasi ben makuluklan talik na rin kat yan, which they did not want an excuse lalos. Manifo, they should have learned from the Northern Kingdom. They should have. Alright, hingat ka di yo makatkansuman ke masing. The Jeremiah convey real thoughts, events, emotion. Taka sadla ke malchimusngan. El convey akalimi oyen kayo kesben makuluk affliction because of sin. Nang akom kan ngatlali Gospel 1852. Fatyak na siya story ke Gospel singamo there is only one way to God. Simle ke Gospel lalson sapta singanagos forsongor. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Katalila anurun mat Kosrae yesho itnal dolun nagesiya show itnalakor. We should have no excuse. When akalami ma inkanigin mo so kung fan na pa Jesus Christ, if ingat te shukya next ko nagada som nage line for so kung
fakyak longul siya fasadiko. So we should have no excuse. Kadina kadiniti ma simle ke Eoksra saptatolu. Lela makuluk nga nupe o meta ka kalim ke maskeda reading electetis. Chermai lai sa maitla paklin yoklan kat yok. Eleme leme la fatia shiskatla neto. Tasakna we need to come to realize ngin la sifachingan nake mapapala shamono shikmelan lemo inutakla church wana shete sunga saptago foshingal toluna kishingal al koshakalamia. It's imminent, kan shikyak anytime. If ingom te wiu takyak singan nakumela men when after the rapture 7 years of tribulation is shikyak kadata ka kapasya tikun kataka ikweya saptatolu siya taka ke Eoksra. Shalalap singa kading kalam kela. In the Northern Kingdom, 722 PC, 722 PC, Assyria som kanaus na Northern Kingdom kesben makuluklalos. 100 some years later, repeatiak na sin Southern Kingdom. Makeme, makimakuluk. Kananin na phone na temple na kato singan. Utak lamat nga siya, matake siya, yait ngaw. Cherma ya si fanay, palya yait ngaw pa siya ngan. Nakadata ka lamon na ke oyala kumusing. Masim na ke Bible na Mashi tenil, mashi chairman ya fat ma yait ngaw singan. Tenil sa mos like a sapta ya. Kadata ka kalye malutu singan ke oya si ma yait ngaw si ma itak yang nasil tenil. El reference kin liti ko samsam lal chairman yangan. Mensya sa mos la Eoksra. Chairman ya pas mos la Eoksra. Nakateshik na metigat so mushe ma-reach singan. Kataliyan na pa ila. Me when na pa makan what's the scholars fat mate chairman ya o evin gatli parallel ma simle ke Eoksra na ke pukla chairman ya ben tana arsh force ma parallel fakak machima simus alle kalim ke saptatolungan pakadata ka ridi saptatolu ta evin gat sumdi parallel gasngan alle Eoksra bagan galim kala chairman ya Eoksra Ezekiel. Jeremiah Ezekiel sandwich your lamentation. Get with pacl, make sure prophet ngan. Isaiah, Jeremiah, Eoksra, Ezekiel na Daniel. Ang afakal la Daniel biyang when Daniel is reading me scrolls ngan while he was in Babylon, so utakla sila dalingan. El reading Jeremiah li so singa yait ngaul na. Fototo yang nag yait ngaul. Daniel som broy section kat me tukun so yait ngaul singa. Katil to pokol sang another vision of 70 years. 76 of years. When the continue ben na masih Jeremiah li ke siya kosten lan ka. Me metlan kat ngan. Naida ka kat kapas fukan na 70 years ngan kadata ka likiyac tukun kat akketeyac Eoksra saptatolu. Kading kalim gela we are in it too. Through what? Through Genesis saptashinga lu ma akketeyac ke saptashinga lu fosina getolu. Through Abraham met na kawain siwu. Gentiles we are indirectly being affected na ke masim na ke Old Testament nga. Taka connected kay Jesus Christ ke New Covenant. So principles may taka kat kalim ke marit nga. We may historical context makat samaningin nga. Taka li parallel singin na ke Jeremiah much mas la lamentation singin na for sure. Jeremiah pa sumasla. Nakatusi parallel simit nga. Jeremiah sapta siya for singalal ko singalya. Akla yung mo much mas la Eoksra siya Jeremiah el parallel sa government takay na siya kelos aided by the countrymen.
Nagat kina establish shesomosla individual si masimusya ke sapta si magada covering sapta tolu. Kada sum usi force nganda na arshma chisimus o yangan. Kading kalam gala chairma ya pasimus ngan. Ilwana len represent nation of Israel, nation of Judah, the Southern Kingdom, India, simus masikya na jintali na ringat ngan kespen siakusten. Nakadali lamentation singa Eoksra singa din kalam gala. Kaya kung nakikat fakyan na kaya oye singa na kaya fakyak lungol siya fasalikos lang furishe. Kaya kung nakikat fakyan na kaya warning mataga na run magpalangan kaya Northern Kingdom na kaya August 21st, 1852. Missionaries nga taga Boston, Junan Kosrae, usiye baktan yoklan God, gospel on Jesus Christ, great news singan. When masikat kangin nga, kaya kangin, lokaloklan God na shish. Lokaloklan God na shish, nagawa fela, nga nga, pasimne ka, fakyak longol siya fasalikos. Lalain furishe, na silos na kayo, masya, chilalalfungi. Nakada, someone mga kating kangin, Redland God. When pataga Sislah ke Eoksra na din God ngan. Kesha bin siakus ta dun lalos. Nagat lila Jeremiah machima single out ke sapta tolungan. Tagay na aided by the countrymen. Katgan somni Jeremiah fos sapta si fos singal algos nge me Jeremiah sapta si fos singal algos na kesingal ya. Compare lamentation told you lamang lu. Na Jeremiah sapta siya, for singal algo singal yakalam yang. Jeremiah siya for singal algo. Misenge nga ara ta kumin oana siya siti poti yakyak. Poti yakyak kalena sukoshu osha. Siya kalkal bronze. Mine line fell siya nga phone. Line tok siya na kayo lanchuta. We fushek we. Mwet tolwe. Mwet infelice. Elos fa mwen un line kom. Tasakta elos fatie kain katangkum le. Ta nga fa we kom. Karangin kom. Nga lem kat pa fak maing. Nakatita. Tako. Parallel siya may kating kalim kela. Jeremiah. El penapasamos la Eoksra. Kating kalim kela. El Sankanaus lama kata Bible scholars kan fa mate malal Jeremiah pa machima Eoksra dake ashur lulap la simus masikyat na finan Jerusalem kepalan pelchinge dawana akalemia masike Jeremiah sapta singan fo singal algo singal ya parallel na ke Eoksra sapta tolu fos lamnga lu akalemia Eoksra sapta tolu fos lamnga lu akalemia Sifac ki nga oana siya won sin met lokalo siya wang nga siya lalo sin sangaya. Nangyay na parallel siya pangan. Parallel siya met apangan arsmal mekos. Parallel mekos may tagagadin. Ale liye na paela oyen Jeremiah si marsmos la puklal Jeremiah. May siya individual si marsamsam kanya ke sapta tolu. Lamayat na ke matan fel chuta. Marsmos la Eoksra kadin nila for sure. Jeremiah pamit asyo siya makalatang weeping may prophet. Aklu isang masimita lasang ayagildal aided by the countrymen. Aklu aksaksak kegelos ridiculed by those they tried to help. Elos som fak mapayalan God aksaksak yagelos. Siyak yung sivena bena. Tigin tres kal elauli mega tagagak lang taga fak malan kad. As met aksaksak yel. Me si laletang tagagak ya me lalek wel si kain basik na si matching. When met na kayo focus lalo so pa malan fela daltin na liya masi mataga inka shaom me. The mga ito ko inakayagat kasi, may kada kangkin Eoksra, kada inarin kangkin lokalokman ka na siya. Nara ito ko simna kalam yung mga peril siya, klungan ridicule
by those they tried to help. Chermaya longol for ikos na galgos, na reading kalim or yesing and extraction. When Papa na shik na sin, with kulacnsap, kako kulankat machine. For ikos na galgos, akal me lemkat kum kufasta in siya ng atari wikumle, kum sisaklo, kum kalyeya, kum kalikiya, kum katangyal. LEUM GOD kum kufasta in siya ng atari wikumle, kum kalikiya, kum katangyal. Met nukewa akketeyac, elostia tuin ishanya. Pel nukewa nga kaskasa, yok la posek, nga wowiak effect. Yok na salalel kanausten. LEUM GOD akketeyac nga, angunyak nga pel nukewa. May nga sulkakin kaslum. Met kulacnsap singan, charmaya, akketeyac, akketeyac. Kadata liye machimasimus lamentation, Eoksra, sapta shelu tolu ako me koshnganda na pataka ke Eoksra se parallel aklu se bangan taka ke Eoksra sapta tolu foson ngol tolu hakal miange elosi shanya ke lututan le netok elosi shanya ke lututan le neke fungeni naka chat na sum na ke me scripture reading established me historical context, literary context magaling kalam gala siya machim singe piepalan pelchim maldas mos lagat kalam gala 586 pieces matakananele and Jerusalem elie elianga yo nakadali tagali sapta lur wanan champram kunyak elia yok masyun tali na ringat ngan kada usi katak fo shain ale katin inshallah lang na pa mas manyak na si kom musingenge ya sapta tolu. Nara ka chat na solo picture singan fashion na meti katin usi mariching ito na kat kain me aki tari la shal jabange mawala na si ma akademia ke sifac larshinge sifac singan LEUM elevatia siskat la nito katata ka liye na pa la efo elikan Sislah siskat la nito finne kayo kupema charmaya elchimus kataliya na pakuten yoklan kat na sikum paita ka pena katin liye na kaya 1852 ni mo siyenge na may tlash nga siya namta kaya sikosoklan fela o kat sibatakakik tututang siyenge kadil sibaw siya pel na wowo siya kadingat na siya Isam, Northern Kingdom, yait fukolongan lo, 722 PC, Assyria, tanfel Assyria som kanausla. Inge na sikiyac na sintalit na din God in the Southern Kingdom, they should have turned to God. Nga ako marke 1852, 2025, yeah, siya wag nga kata fact ya, katin fulot na kaya ako kwan God, receive Jesus as our Lord and Savior. Katin dem take, Elia si masim na tari na sin, mat na kayo matim taka ako kwan kat kemolsing lalain furish masi rekta Jerusalem nga temple la kananele and waki mat na pakantin masi ka champram kin nga lalain furish an fur mapat we need to alle Eoksra kadena kanala tong siya katlen kasha mat na kawan fulok na kayo yesing with that being said katsum na ke barrel ak tolu alle shugo kinan waki elos Jeremiah singal siya for singal algos na ke me singal ya kalam yang for singal algos na ke singal ya parallel aktolo akalam ye LEUM GOD la kalam na siya kenanak salalel ma mutawaek Eoksra lanya na wana suko ship force matia etala utakla inen waki matia na etala pa pakuluk lalo sa manashik elos fact lela kadin pakiye shaksuko o ke shat na mol kat inunia ta inwang met sifil esamal parallel siak tolu apangan Eoksra tolu foson ngo laklam yang kumita laman sangalan met lokaluklok na shik pa pakluk Eoksra in line niya blood shugok in kananele met Jeremiah na
masimus Eoksra, which we know already. We na parallel nga. Fakta cherma yashven el parallel el pasimus. Akakos, cast into watery pits. Cherma yatongulalkos, akalemila. Itakang elos na ke laughing kofshe. Cherma yatongulalkos fasakos na ke singal dolu. Tagalle kalem ke fosonkos. Oing elos ushele kukunyawi ke shell nine laughing kofshe lal fushek malkia. Malchia maan inkal shintokosha. Wine kofin lofshe of folk frarana ang atili nalle. Jeremiah hakokel wena fosingan akalamingan katakan na ke Eoksra parallel akako akalamike saptatolu foslam ngatolu ke lamalal ko akalamingan amaul na elos sisya yang nine lofshe. E kalia matan love ke siya yokpala. Ko for mutawaek often yale ang anon ka mo mishap kran pangan masyak lua parallel akako siya pangan dal cast into the watery pits na shafla ye patakan na ke elos ko na tong ke destruction lan mitngan Jeremiah we much mas la Eoksra siya parallel nga established na Jeremiah ben parallel Eoksra tako ke Jeremiah ya fosse akalamyang. Jeremiah ya fosse akalamyang. Makina inchva in oana she loving cove. E mata kin oana she unonin tonin mata. Tangain kain tang lane phone ke metlok she en waki. Pangan whipping prophet. King Nebuchadnezzar from Babylonia, Eldega, Elok, Kalashak Pena enwe, since 605 PC. Elusla may keto finan Jerusalem ngan, pafulchilal tene, kawaklal dangal, that's some we approximately 605 PC, utakla shaw she meta. 596 PC, utakla shaw shak tolua. Shaw she ke 586 pieces ngan kanal na fon ng Jerusalem na utak na fon na metlala. Nebuchadnezzar na us met ul met sakasha el usla na met keto. Mataga metlan metlan tip na din ka ngan el sulana na met wo ate met wo oy met wo man. El likiyac met nagawa mamanas kanaus lan Jerusalem. Pangan deportation tolu masikya. Finally, in 586, Kananilan Jerusalem, Shigen Nanka Ipsing, between 722 and 586. Yes, you've got the Elohim Folok Narun God, weeping Jeremiah Shinge fast warning El Dal Folok, Shafla El Shivan Ali Kananila and Jerusalem, Keshabin Makuluklan, the Litnadin God. I got tak Lee Shal Shimal Shimuske Eoksra, I got tak Lee. Parallel la kan tak liek context mataka ke meshing acrostic fosnong lu ke sapta meta fosnong lu taka ke sapta lu foson non gos pataka ke sapta tolu 22 fos sapta kos fosnong lu sapta me kos fosnong lu acrostic me structure ma utaka ka din liek repetition ka din liek emphasis ma me Jeremiah shaman ke kayo affliction we be me makluk mas akalamiyak ngan tagada na Eoksra singel taga benign fact masikyak na siya Jeremiah na sintalig ifen right me ifen masikyak ke palan pelsingan in fact kayo klal ke siya makuluk nakat flok na nage Mwe Read si ke mantiata na tao sinit ngaw en wagi finan Israel ke siya inchevalat lal King David nakataga nage at the personal level kana masi mga kumenen na weak na phone chingela your personal sin will affect your community your personal sin will affect the community katingin nakatli a weeping prophet chinge kesmen makuluk lan nation chinge ngin afflicted working in reverse like a Eoksra sapta siya na ke luo from kin kayoklan
me nation chingan inge na katakan na at the individual level katlila Jeremiah is being afflicted bodily, spiritually. Kashben kayo. Nakatli sapta ko chimegos na nation chepen. So we can understand inge na at lipan personal level makuluklala kind effect. Me makuluklal lipan kind effect shows riksilal ka community lalo. Well, first of all, if in lipan related, affect community singan. If in kikiap, affect the community singan. If in koso, affect the masingan. O yang ka din kalam gela, mat Christian na masingi, kadina lim ta ke maswa sinak kay siya sin siya. When if in got din a rat line ka dito ko, wana makatli akalimya ko. Naksha fila, katsum na ge peril me kos nga naksha fila, katli na ge me, la fos long luo na ge angal na ge angalon kos. Tako, na Jeremiah me, el tila sham kun me, na ge maton fel, tong lang na ge maton fel ko. O ya ma lie sikat na sin maton fel chengan chuta, el tako wanan, tatako, flokanan na sil chifen. Take fos long luo. Eoksra saptadolo fos long luo akketeyac shitbe fos angaw na angalon kos akketeyac be la it pitche singan el dile shalala ma sikyak na kemton fel singan shile ntak pacl switch na ke at his personal level. Now can safely say that Jeremiah alchimus mange representing maton fel Israel at his personal level. Som ma elie sikat na sin me maton fel Israel ko work vice versa Israel Jeremiah. But bottom line is el witness masikat na sintalik na din ka nga kespen makluk lalos el samos ta ko ako musenge kat kanlela sapta na phone singan sapta tolu el kandaka na ke iplap tolu Iplalap tolu pashelik. Fossina ke singalal ko silbe. Fossingal yana ke angaul na silbe me angal siya ke onolon kos. Na iplalap siya klungan pa maluto sila nga patatyang na ke. Kayo me ipse me data ka akketeyac fossina ke singalal akketeyac Jeremiah akketeyac na ke ipse kayo ipse kayo klal ke palan pelche Jerusalem ta kanaw shekle. Vingon som lie fossina ke singalal ko ke Eoksra saptatolu. Ipse me dapat gangan. Halle kalem na pela el kan Paing me feeling lal. El lie mangan el sumus ke pakot ke tong lal el ashur ke. Fossi me ngan in shala mtak shala ma lie nge palakin nge. Kalyeya aulia ke finshak mataka ke saptatoli mtak ke fossi me dan akalamyange. Ngapa si siapalatari kalyeyak singkat. El Paing esak nganin som na yen los madoltol. El singilya ke sing naupe. Kumli sapta sina ke sapta luo. Samkin matan felchingan. Na ingen na switch na ke personal level. Kespen makuluklan en Jerusalem ngan wanan talle effect mo la Jeremiah. Na machika samkin ke weak na phone singala. Individual sin will affect the community. Katlina ke iplalap tolu mataka ke mantea. Katlina ke siamaling alon course. Katlina ke me o yeshi mataka ke sie pita saptal megos. Akaringini aurek magi atap tapi inkaringin na kayo. The arspena in maslof mara o yakuluk may affect o yang. Kataka na ke lamentation. Takya fossi. Ini kesta literary context mai taka usie long se kawul chima taka ke sifac lashnya kalamya mama lemele faties siskatle neto lemele ta fat siskatle neto naka trolo ma me Jeremiah blocking ke fossina ke singalal ko sian se pausi plalap simitnan Jeremiah akketeyac na ke ipsu keoklan
ke palan pel si Jerusalem ta kanau siakla fosina ke singal alkos pangan katliela lisna lelo shirala wanan shalala ke kastalnge keoknge me foslu sisaklu saptalu foslu akalamyange lem kanaus la sidi shishik na ke wainen chuta etiena pakamata kanaus ye pot kamalishin enwe el aklusongten ye Kosrae she met kol na ke walanen we akalamina pai kaskrakwan kat ke makluk lalos nge el aksuwasye me push natal na ke wana met lokalokshi el ono los la na ke wasya kat ta long she enshi wokin met ingena en Jerusalem kat aruna palakin usen kaskraklan lal ako singal siya kalimyo weapon ng akyok kimasi tago ke foslu mga reading lem kadil okwema no fon fulen kaskraklal el ako siya siya en sayon siya isagak en we nike mweshi on infoko ogat ye la matlan gat pangan talik na talil sheko e shalkun Lord makin matan fel siya nepikit na siya nito as a tool, as his instrument in forrek and in kanaus na wala lang na phone na may nga kat ka in fact na ke kas katas me force ngayon alas wala la tako ke me force on ko sapta tolu force on ko sakal miyange el pato kiela in matainen no loslos e fulin mamisya on mwe sisaklu nan siberiti el pato kiela in matainen no los e fulin mamisya on mwe los fulin misya on mwe pangen palala chermaya pangen oya may palakin ke kaskasaklan God affect community singan takani ke personal level lalil upe may palakin ngan dahil sa mas na acrostically fosnong luke sapta semetan fosnong luke sapta siaklungan fosong ngolon kos ke sapta tolu pakatas kenyan pamarichilas netagal kenyan Shakna establishing literary context, historical context. Katata ka nga usiya ma-reaching nagat reading nagat broil. Tangin na shakna na yok kading kanam genla. Me context nga yok shbe kading alle establishment tiga force by force. Tangin na katsum na ke force akos na ke on kosta na on favor land kat na sin talik natin ngan. Tago ke me force akos on kos ke sapta tolu. El kanteya munuk ya kinet cake on mangalik. El koteya shi cake. El kanau shit. El kalasya ya keme keo e fush na lalap. El patokya la in matainen na loslos e folin mamisya pangari di pianya. On favor malatwan kad ngan taga sikyak makeo na sil chairman. Chairman ya is in a misery me condition. El matakya keo. El matakya oyena elia. Kespen makulu lan matan fel. Cherma yal may pacl silan God. El mat kulacnsap silan God. Ta kespen mali sikyat na sin mat klal si fenangan. Kespen makuluk siakosten. El alle in that sense mashallah insiel nike manol. Pangan kayo klalo. Kayo kadelo inge affect al chermaya. Katike ridi sham tol ngolalkos foslu tolu. Sham tol ngolalkos foslu tolu. Anu she katin ridi in akyok kepe condition ching. Me sham tol ngolalkos foslu tolu akalam yange.
Kom kante yawi ke push na tum kom pok yawi. Kesben kaskaklom ngamatain Eoksra manuk na fon na mas kesben makuluklok. Shaleyak. Kaskaklan God, Ratlan God. Ngakom Ratlan God in a finality tagake fatyak longol siya fasalkos. Lalain furushe. Chances la kom matagat ukaskatyak ulitu desem paktan yoklan God katin sit long as maklanage katin matake akoklan God. Mol gana akoklan God ke mol singe. Manevinte kaskakla letaga ke lalain furushe. Kada matalin lalain furushe ne tok mapatpat. Wangen somniki. Naragat shala mange somnat shrena ke sapta me fosikas mataka ke reaching agat shalala tari. O yan na lankat, kaskrak lankat, elora na sin kulacnsap lajfena, kulacnsap silangan palakin benama eliege the rest of the nation Judah. His skin and flesh were old, wrinkled, and his bones were broken. Figuratively speaking of his inner agony. Masyal lain siya ke o yan na upe na siya. Siya mga luo for singaw lakalim niya. Ang luo for singaw lakalim niya. Mga Eoksra na ke KahsIn kuluklalos, kelos na siyak na si inge. Pie katloman. Abangan eving got sumpen na kaya oyangan, met nga Eoksra kel charmaya. Met nga for pie kat, efa tetaga release go. Kat kain tuben ang singe liyan na kaya oyan mo lakom kaya mo singe lang. Kat liyan na, met ka Eoksra kigat, kat muta ke oye, met liyan mo Eoksra na, mga sikya katen flokin kat na yorol. Tagatinggan nila, masima charmaya liye, etaga kaya marichim singe pa, long si pakutan yung kwan kat tetui. Even in the midst of affliction. Pangan masimaya sang siye oye na sil charmaya mit pala singin tu nako. Amidst of all this affliction katil welal in akketeyac. Kat sum na ke fosit korsya sakpan nashallah. Marichil ashne daga ke fos me longol china ke dolon lon korsa. Sapta to fosit korsna ke ya charmaya ke kain die his way out of his adversity. There's no way out of this situation. El shemna narsle, li el matale. El fosit korsna ke yakalamyange. El kapria we ke shane, nga shie met kaper, shel wangen finshakla in kangle. Nga woya na lang in shukash at rakta kaat el tia lang chiporonga. Nga tikalkal ke nga fash pod yot a Kosrae yen nga for no way. In other words, there is no way out of this situation. Kanana len choose le mutakla met na siya oklan met na mile fash ministry na siya pa kanana len. Sure lalap lalinge wen. There's no way out. There's no way out. Elala sure yo for single na single tolu to akalamye. Or all like God when design lala. When alen chermayad blocking mo katil me el me single him out. When I makuluk na kayo mutan felsingan lang taitak na sil chermaya. Chermaya at the personal level lang katil single me out. El mot kol kat mo el wana pair suko lion suko. El mot ko kat mo el wana pair suko lion suko. Mata in their hiding places sano chermaya and ferna el sukilya. Skilye manaslan na naklal chermaya ngan. Kespin makupe sikat na sinan Jerusalem met langan ingen el mot ko mo kat el wana me Persuko, when a lounge go, Mtakan Wuktalal, Mtasano Yellen, Winnie, Fosh, me, Sion the Gashan told you Akalamia,
El kaksakia wana suko per. El show manafak wana suko lion. El ukoye yakliki inkeneka. Sheshiya munuk na ke ipshishu na el sumlikia. El amakinya may push natal a erotain ngain pacl akollah push kia. El posokma sakan push natal na liksenina tilyang nein munuk. Pangan palalay chermaya. El liamokat lamokat mo el wanan per lion so gumta at his hiding places waiting for him to come. So Katlan approach the canal sal. Na lingatan pa liamokat el magal wanan target shi. El all that push natal ngan. Flayla sakan push nganin sono. Faxing and akalamima som tilyang na nein siya. Pangan kayo upemat the prophet, weeping prophet chingan palakin. Nagadakan na tari. For singan akot na singan laliko sa kalamyang. Metigir at fat na metal, and some nika soap sa taon ko for akot inuchepe sa kan push siya inakyok na sikom. O iya masim na sikom ka din kalam kaya. Then aksak ma katil likiyac sang line makuluk na. Mang matagan akes makniya kom. Katin flot na kaya kukulan kata inge. Akalamya ke for akos ke sapta on kor soap sapta on kor fosakos. Kadil flatlana el pushkia we ke osha in push. A passion ke fashilik nine munuk no phone. Kadil takan ma mwe aksangeng post lanya. Soap lang. Machima mo for met. El pasia met kaya met. El matan na mateng. Kesbin lalfumila katil wela in the midst of affliction. Ito ka ben apparel na ke mas makatashkel kel charma yang. Katsum na ke soap sapay korfos longo lakalamye ben ang. Ya kum kayo ke makuluklog. Kum siya liyang met copper. Efo ko kum tangal ya wana in siya may akwela lom. Mea nga may tuwashinas lom. Papenangan in that same concept. Chermaya lima wana in target chipail. Kadil all that push na the flela sakam push nanim fugulilia sono. That's how worse that condition was. Nashil Chermaya. That's how worse utakle kananela and temple lankar Chermaya blocking. Katlia sopil liebe blocking sakam push sukungan ke mo lalo. Sapta singal on course for me singal yuna ke singal tolu akalemyange. Singal yuna ke singal tolu akalemyange. Ngata matain misle. Nakad el shukye kaiwak. El pukye net itangyewi. El oreya wana shie may lut push. A pushuk sakan push na ke liki en na kaiwa. Sakan push inge fakisya akketeyac. Neo inge el tiena laman pak. Katakan na akshafian literary context yung mga mitiki makat from kingan mitiki marichilash nga katata ushe retela proila kya ta akshafila for singalalkos na singalalkos akshafian akayo knga for sinige singal tolu bakat retela kya sapta tolu ushe context ka hindi lang sika ultima chairman la shumon ta kya marichilash nga el digan siskatla elected siskatla na nito tatako el summarize que fossing algos na que algos aquela mina pai me na ko na sharing na shel chairman sang vivid image me wanalen me lila akulukia kel ishanya kel me shin metlang el Sislah ke inge la bitterness inche kulu inche toar. Toka ke fossing ali akalam yang. Eoksra tolu singal ali akalam yang. Nanaklo ke wai logo, ke wangin anin mata logo. Wana siya payasin na main. Payasin na main. Peter Earp. Toka na ke me sakso kumaita ke met financhuta. El
me lamona ke shaksugan herb shingen belchim chikang me herb shingen alle main bangen main yok chmataga ke kayok yok ma taga ke me ipshe met ngan ipshe met foshin ke shingal algor el ipshe no at a personal level what he feel about Jerusalem destruction. Na ile smakle sila yang pai da ka usie me lutu chila komwe. Na ka de usie me richingan saklu. Me richingan ta ka ta ke fos. Me richingan ta ke fos longul me sie ta ka really fos singa ya fa. Na lok tiking kom gan lie. Pai kom gan lie. Na lok lo ke wayok lo ke wangin in matalo ko wana sie pai sin na men. Ngatia tuin non ko ke angani torslen. Na bange to ta se. To ta fin lok si fil ben afloko ke nga esamek masinge. Esam katramram kin outward affliction like a fosingal year. Comparing a fosi na kya kus makatramram kin epinga. Takon na kya turmoil ka inward turmoil may balakin ke insiaringan. Fosingal year fosli make or fosingal tolu fosingal make or mas kan read the fosingal year. Nanak lok ke wayok lok eke wangin ani matalok wana sie pais namen. Nakatsum na ke fos ni make or singal tolu. Foslimegos met, foslimegos el kalashya ke mwet fosnal lap. Fosnal tolu akalemie. El pushak ma sakan pushna natal na likseni na tilyang nein monu. Na aksafi ke fosnal megor. Mweko kupe makena pa el esheta in me mongonak e me manimak. Na vingat taga na ke me ipshe met ngan na ke me lutu chilash ngadana pang e fin chaklal chermai pataka ke fos longol lu el fakang e fos longol chi ta shak ta fin chaklak si fil be floko ke ngai samek masinge fos longol lu ta ko fin chak chapang long she kawul e bakoten lan LEUM GOD tiena wangen agada somreta la fashnamet na ke shiproy ta ko akketeyac EPS na gat fashnamet long she kawul e bakoten LEUM GOD o tiena wangen ne aksashi ya ke lututang na kaywa e aruna aru wana takak lan fata ke len na kaywa LEUM GOD magay na pa ash juru o ke mainge el na pa may fin shaklok LEUM GOD magay na pa ash juru ko ke LEUM GOD magay na pa ash juru ko ke mainge el na pa may fin shaklok fosnong megor LEUM GOD el wo na shin met na kaywa siya lalad funginel ke mainge wo tagadin mong fusher in tapan molalal mong liko sa kalemye waya pe wo kadin akpaye kat in mong fusher ke pel kat forsha mong lalikos in pel kat kayo ko kat enin in makay na mata misle mateng mong ulya kat enin in pasla netin eskat chang na sil ta sap sak na ars finsa finne po akollah en na kadin muslan LEUM el pakoten el fatia siskatlen to pangan sifelar ka ke foston mulsie sap ele aksori got tasakta longchila na share bayena ekona el tienche wo inara got in ashur kawayo LEUM el etapel nanar akketeyac impression Eleta ke pelma meta tie eshe shwoslar mail el akia na shish.
Fastol ngolon ko saksafian mariching Kepel ma nanan ka siwo sa teorek elito. Nakadeta ka ikoye fos longol china ke ton ngolon ko sha utagatari context, literary context, historical context, 722 PC, 586 PC. Katako ito la acrostic system si patako ke puk Eoksra. Fos longol luo sapta si meda. Fos longol luo sapta si akluo. Sapta si katash kenge sapta tolu longol luo. Ala fos on ngolon ko nukewa ke. Katsum na ge me sapta ko fos longol luo. Sapta me ko fos longol luo. Me singe emphasis. Shomon yakyo kayo klal chermayang. Mal palakin. In me in repeat. Across 6 systems in repeat kalwini. Elosin de malgan na lulap na capturing relationship lan mga ito in right in the fun na kapasya me saptan me koske Eoksra singe in the kan na gain full weather na eles makta na me singe lang si Eoklan God naragat broy ke mari singe nagat fast na me o kat flat na lang si kawulom we got in bel na gayo kat pang na siyum kun na mana chakas makinye ka the doctrines of predestination academy la aslan in nanan gashi siya kumaga na ito siya sim na pagkakas mo lom or kebel siya nga kaya malalap tomaliti siya matako kay Eoksra sapta tolu kadinalya kalam gela in the midst of affliction kumsak panawika kumdagain molikatla Solela na shish inali kalam na shish akkayela ladving laskashi yokti ginarewa kadiniti flok na room ke palsing kat kaksakin gom bro ke maingi ke nenchichi simitang los amen Napangan si Fesha, katsibataga le melavatia siskatlaneto. Le melavatia siskatlaneto. Katredela me fosigashkam take fosingalia. Somnanike fos tolmolongos. Foson luo. Si bakkalim yemashing. Long si kawula bakodan lan limcod. Or tien when Fos long lu. Long si kawula bakodan lan limcod. Or tien when Judah was down but not out. Judah mashallah but ke lang si kawul up copy love shima kadil na promise na sil Abraham nga. They're not out yet. That's been of law. Pangan lang si silang kat na sinjit natin. Nakata ka liye eat nga ul si maka Trump from gunipiang nga nake eat nga ul si matenil liye kapasikat nake oya si maka tashkeng nga. Jesus fell and la calme kelitilal. Siya kaya kung menap na sin Mwe pelikash. It course pelit ngaw. Significant na kaya kadin li pakutin Eoklan kat na kaya Eoksra siya na kaya Chermaya the weeping prophets ma li shaw siya ma itakyang akfar siya kaya na kaya marid el tong kanya. Yait ngaw matlan kat nga shaw som. El sumas na kaya Daniel we shaw siya nga utakla siya medal dane riteak ma Chermaya the sumas la el som broy kaya Fototo yang yait ngaw jingan. Daniel riti ma Chermaya sumas langan. Nal pronashin ka. Na mekatil sang na siya Daniel. Daniel sumas la 776 of weeks. Siya ito kapas na si Kum kadan patatyang na kaya lang. Nemo siya nga, ya, unmo liya, set of 69 weeks or eklatari.
Set chafla siya pagkatashke ng mataakol na. Between 69 and 70, katashke church age. Kadin taga samram kin mga kadin kalam gela. Ka at la siya bataga. Lang siya kawul siya masim le ka fosnong ulunga. E siya bataga ke 7 tis set. Set akit niya ul siya nga. E siya ba flok na rin. Talit na natingkat nga. So si Babylon flokong was just a prefigure na ke masimay taga sampram kanya ke Rome sapta singal siye Rome sapta singal lu Rome sapta singal tolu mabadil chimus ke Rome ke latalal na sin church nga peli cash pel ikos pel itngaw katlieda na significant na nitngaw jinga pa tenel sum bro ene tak yang ye itngaw set of itngaw jinga taga kalim tana ye ongolia set ongolia shikyatari efo pasumishak leke tenel sapta ye fosnong lakos nong litkor sampram kin floktelan talik na din kat nga na Jerusalem in tak mashayak somne ke pelchima chijas daga rejected set rela set ongolia palan pelchingan nangena katashke prophetical poshe katashke ngena prophetical posture pakatashke ngena utaka machike New Testament Paul then itakyan na siya the body of Christ shema wangin met pacl metli tactical posture patashke ngena utaka dispensation of grace la kung choose ka gentile kataka kapasyang nage lang siya kawul shema sampram kanyak ke lang siya kawul bakatan lang lemkan o tiya wangin le manalan siya patashke ngena so layak leke yait ngol siya shawsingan shit ba yait ngol siya matenil ngatang tana yait ngol siya can expire sumdak proi that yang 7 sets of 70 weeks siya equivalent na ke ye ang fuko yangaw yang fuko angal tolu shikyatari na ngena kadash ke tactical prophetic pause siya ma kadil pangon met na kewa in the body of Christ. Pangmas makatas kanya we are being called to the body of Christ. Make lang si kawul bakon ng yok lang lim God at yawangan la. Tasak the Bible akalam me. The line for she by the like a fire she by the so we need to be cautious. We need to think like kat matay chuda kananele Northern Kingdom get 722 BC. Warning at the go. 1852 was a session in Kosrae. Ye shivu ngay gato. If I said nash might not get shikosha kwan fella. We need to think that. We need to think that between 6970 tactical bossing about Longalang York, back than York, ma some from Kinyak shepite saptan maker, some from you get shepite. Mata ang taga na kaya yesing. Manevinde, kat mat Krishna, we should be just like Jeremiah, a whipping prophet. Kat ngetali line for sing, kat ngetali mata masak nam tak iskosok sing, kat dinangan shuwala, patatin na din pro na sing katay, akfusasya, mat nakaman taga na kaya akwak sing. Gospel sing pangal lang si kawul silang kat nga pelikiyac kumena na sin mwet siya gospel ngaw so yait ngaw teneli 7 sets of 70 weeks equivalent na gaya ang fuko yangaw ang fuko alingal tolu sikta target friend and what Jesus Christ ingena we're on a tactical pause prophetical pause sano 7 years set simay daga kat la si best daga naron tik na din kat ne elo siya folok na ke mapayalan kat Eoksra bang ako min kalim gela lang si silan kat ne akalim ya ke forcing ata tu siya pel man nanan ka siya pa daga inge na katash ke ye si mapakton yoklan kat pode la kalim. Today is the day of salvation.
Today is the day of salvation. Kat na fon na nan folok na kat ke belching. Long si silan kat nge chairman elak na miga fos long luo. Kalong tolu. Inakyok ki masing. Aksashi ya kelo tudeng nakayo. Aksashi ya kelo tudeng nakayo. Aru lena aru when na takaklan fata. Len nakayo. Len nakayo. Sa campus katil wana layon suko wana per suko wukwakin muniya we. Kayo lulap taga sunya. Meta misha folo nan churusya manan fonin mat misha. Mana ka wa masyalla utak lang matklak nga siya kun nga kayo kun. Feeling like Jeremiah saptas tolu fosina gesngalalkos. Ta shakta ile samet masha. Ile samet masha. Ta shakta finchak lak si filbe floko kinga esamet masha inge. Long si kawule pakotin lan LEUM God tiena wangen. Pele kash komen na nasin mit ikos pel ikngawul. That just give you numbers that it's unlimited. Ta shakta ka kyalim kela. Fakyak ngol si fosal kos lenin nan ka siya ka met na kayo mamatil life nga som na kaya. Lalang fruition. We do it acrostically. Emphasize, repeat, related na kaya mushroom siya. Lalang fruition. When pa Eoksra, ina ka Eoksra kin wen na Jeremiah liye kananila na payan man me en Jerusalem ngan. Kataga lang sisinga me aksasiya kelo tutang na kayo arula na aru wena takaklan fat. Judah was down but not out. God had punished Judah for her sin. Tasakta el dena richakilya. Efo el dena richakilya patenil dieke Daniel Saptaya Fostong Lakos long eat course. 7 years of tribulation, the last set of 7 weeks. Kadin maslon, ang fuwang tolu, 70 weeks. 69, 70 weeks. Kadashke me, church age. Me church agingen, Paul book, believing Jews and Gentiles. Those Jews and Gentiles that put faith in Jesus Christ. Pakadashke ngena, kadashke pakoten yoklan God. Period chiga dashke pakoten yoklan God. Masimay sikyake period chinga pa rapture. Utakyak church matulal fungi. Tokoyang message sikyak 7th set of week. Wikakit nyo simay takyang nasil tenel. Esikyak 7 years of tribulation singa esikyak na selos na kewa. Matena ha ndakyakwa. Lankat na afat na pa upe. Katli persecution masikyak na sindin katngan. Katli masikyak inge na finfela singa pan mo be mo. This last set of 77 years, this last set of 7 years past 78 weeks singa. Great things. Tribulation is sikyak na sielos na gayo. One folk. Lalchetan pa us palampelching and 7 years of tribulation. One kulu. Leto ka le manaklan and ruli. Yay kwashingan. Tasakta. God has been back than yoklan God. Elelektari 1,000 che ang fuangal akos may 12,000 from each tribes. May tuya. Samon gospel si makatsamon tanangin. Church udak yaktari. Wana malutu chike shenria. Sapta siya luo tolu from kinyak church. One la church. Sapta akos limegos kumsum niya. Sapta on kos nike singalal kos ket fakyak.
tie sifid bersomaniac church. I think som lie sapta si luotolu kalmaniac church pelchinga lia in those 3 chapters. Therefore 4 and 5 wang and somnike sapta singalal ko te si bersomaniac church. Met church believing Jews and Gentiles utakyak tari. Back then yoklan langsilang lankat na sikom then sipet the flot na run talit na din ka ma-recheck liya Jesus Christ is first advent. Lamolala talit na din God. Wana polil si musika Rome sapta singal tolo. Akalimya na pay lang si kawalan God. Wana fata tinaikle aru takaklan fata kelin na kayo. LEUM GOD makay na pa asyuru ko, ke mainge hel na pa may fin saklok. Pange matali singe, ngana pwede sila ang sang no fon na mo manake, fos si makatreated fanatarin. Ngana pwede sila kaat pa molikom ke oya singe. Mana pwede when fos nga kalaming mo, LEUM GOD makay na pa asyuru ko. In other words, ngatin ang lalfong ni masyaya siyain kat magay. Wangin mafela ito ka usye mong lesye ka usye finsaksila nga siyain kat magay. La kayo fagagadaske in the midst of affliction, God magay na pa finsaklak. Nga tiga na work maging cash up lang fella siya ngayon karang na affliction lak nga man sakawil. Nga tiga na work maging malakain lang o affliction makayo. Wala na chermayal saman nga. O kat magkain na pa finsaklak in the midst of tribulation, in the midst of affliction. En magkain na. En magkain na. Kat som liye curse mataga get Deuteronomy sapta long lagos katan som ikwe ya sapta singan kat liye la evinkom te akos ten curse ito ka na ro. Evinkom akos ito ka restoration na ke sapta tolngo. Tamangan akwa kipetar. They should know. Me and you should know. Long si kawil silang kat in the midst of affliction mataga peke Deuteronomy long lal ko akketeyac na sintik na din Israel ngan evin kom tem ta ke masapla ko me curse yak na para ka du se sapta long si fakek long si fasal kos evin ka ta ko sten na ge ka ta curse yak ipe me right me curse ngan line for mishak lu si line for ta sakta evin ka ta ko na ke restoration si Deuteronomy sapta tolngo. The restoring God. In the New Testament, for laulia put your faith. One man got ilyak na kom siya masyasing kasaw. Kada sum na inkasaw. Mul mapatpat. Kulo kaksakin God. Katsum na get force me ikasyaingan in aksafye. Nakataka kalye ke principle ikos may taga kaning kalim kela. In the midst of affliction, God had wicked pen. The shakta. Belgium utakyak church. Keoksra, second coming. 1,000 years of millennium kingdom. Aksafil la shetan metigin me aksasiya ke flourishing na new heaven and earth to sequence of event, end time, eschatology, study of eschatology, end times occurring events combined and nekatakating kalim ke weeping, long chikawalan kat na sikom ke weeping prophet sing. In na po ka din ito shalmay to in the future within his calendar, within his control. La meshik yak fin fella sing li manakayo. Or kum kuluk fin fella sing, don't worry.
Glory by the gain restore come. Evin come Agustin. Evin come Agustin. Some ready to mi sapta long lalgor. Na si betiron mi sapta tungo. Alla akketeyac na pway. Ako makatid promise tar na sintalik ni katngan. Ako siya kung may fais. Wala na. Sangaya kung may fais. May curse. Katakan na first naman may kor. Laim katid wala sin mwet na kayo sila lalfunginel. Kemainge wo tagadin mong fusher intapan mula lalal. Weeping Jeremiah. Affliction kayo kupe marek na silingan. Elesamak lang si kawalan kat na sil. Na elesam la kayo upe fakasonon ngal elnal matang la. Elnal enesamal kat. Katlal tinamal kanal la. Wata na soap. So, mana kay wasla litak na fon. El afflicted ay matang la ben. Pel kayo. Ngakum taga na misinge. Kayo matakataga. Palakin ka mo jinge. Kadil matang nasang na singkat. Katikain poli la kalimit. Katikain compare kayo. Singa na kaya glory si may fataka. Laim kadil wona sin met na kayo wasila lalfungi. Fasnulon kor. Kemainge wo takad in mong fusher intapan mola lalal. Wajebe wo kadin akpaye kad in mong fusher kepel kad forso. Kad in na napay kadin mong fusher intapanal. Kadingin na kad som 1,000 luo ne Calvary. Jeremiah ngat mali cross, ngat tali cross, backward looking back to the cross. Jeremiah look forward to the cross. Li oye singan, sim na singan. Affliction na kaywa, kayok na kaywa. Efing katalal fungi, amateng, katlawikat. Rome saptal course read ba kapin sapta singan akalimya. Wang makan sang isla lang silang kat na siya. Or kat ina kat mateng. Maan na kayo mat palaking jamoji nga ilita. Wang in mild te kan liye. Ilita what we are going through. Il fact pa na Jesus vena fact ka malitila il katang na fela sing. Makayok na kayo wal katang na. Impel kat kayo ka kat ina na in makain na mata misla mateng. From the weeping prophet Jeremiah. Kad ini na in paslanitin es kachang na siya tas siyap sak na ars finsa. Pangan in siya po siya lal Jeremiah la nito. Then kalim ke la it's all God doing. Wangan na pa kala lan siya fan. Lalal fungi liki lalal fungi lal. Mateng itala God up to God then kasha pangen o yeshima ina taka na sikum kataga proy finshak sang na fon na lalal fungi la finshak na ron God mat lalal fungi elengan kin na ifing kum lalal fungi be sure put it in your heart let to bukum Fingum lalal fungilal when natal daga misha molyak ya makulukloman. Be assured, katil wikum. Yatupukum. Finne puopo aklukiyac ene nana kadin mislan. Katliye mangan kat ngatlalie finshaksina katlalie metigin banal idakana finshaksina. Roikel kulu gani puopoel. Christ, kat mat Christian, kat ini na napay kanin matang nila. O yan na kayo. Sige nan ko, and waki in kayan mat Jerusalem, kanala temple jingan, utak ta full tolu tari, full luomet, na nga na full actually utak la. Jeremiah matayin love sim, ta simus mga.
O mail fin rakke long chilan god. Katin mateng elte na mal kanalila. Tako ben na shikumising. Sha bele ak soror ye god ak soror ye sha bele ak ashor ye god shisakulu. Sha bele ak ashor ye god tasok ta long chilan na shish bayena ekon. Sha bele ak ashor ye god tasok ta long chilan na shish bayena ekon. LTA in Shewo in God in Ashur Kawayok. Pangan o yalan kat na siya LTA kulin na kero kadin matake kayo Ashur. Nada ka na ke me taught to remember ke wik na phone siya individual sin will affect the rest of the community. Katliye la kanana la kesh ben makuluklan klik na din kat ngan utak na kesraw. Nang ako metako ake mo si makatash ke mising el ashur ye god tasok ta lang silalo bay akon kadeta ko usi principal it court tukun fosi kasla lang inak fonye la marich lash nga kadin gan la me si mai ta ko eta gan kashi got ke mariching na ke molin kayo clash na ke lang si kawul si ma si penai kal lang na klan ashur la siya chairman yalan ta kat na fin rak siya shun kat magay na bakay na akay kat kay siya ke oya si makatash fin fella siya kat na fon na enslaved na ke sinful nature siya sufaya kat pel na kayo tasak ta lang siya kawulan kat we kat pen na nakes makinyikat ke kayo clash nga pangan source siya mataga ke chairman lakalamyo makat magay na wan chaya kat magay na pa welal ke may lashke aro nasikom na ke maluto chinge wana nga kan me nga sushi may ipit course nga nakay kat kay si inaksha fila marita pa nga LTN si winner kat inashore kawayo LTN lem el ito pel ngosh nganosh lem el ito pel nganosh akketeyac impression no eleta ke pel mameta tie ashish waslash my lucky na shish ke pel ma nanan ka shwasa tiorek eleta na menga ko mas ke mising kadeli oye mashik na shish ke oyen mitkollar ke fela shinge mitkolla como Jesus Christ wana shamshok shingal ko fosal ko yaklen ko shamshok gangalon ko fostol kadin de kel ladin lashke mai kadin ge Jesus Christ mugena mitlang usi lashke na lie eto oye pusha ko oye na ko mata ka flick mo lashke me kol sata ko oye or nanan ka shishu was marik na shishne don't get caught up in that. Fix your eyes on Jesus Christ. He knows what we are going through in this life. He got receipt for it. Kadin matang la maurik kuluk na shish. Makayo kat palaking jamojing. Wana mwet Christian shi. Kadin wana Christ. Pukya kel negena enwa kiyel. Example na wowoshi. Na sikom. Example na shafla siya bang. Jeremiah also as a prophet. Aula lakat ishan ya kel ke malshuman yak. Malshuman na sinmatngan. In takana kya akpuklan gat. Shafla and waklan of on. Utakla mit. Nebagin na sila makin nakitoko siya ilal. Kananele in Jerusalem. Ngakum tagakat kalim ke me fakik longol siya fosalikos. Lalalang free siya pa ito ko. Nasilos na kayo wasyasat ng takesyo. Naro, lamentation tolu. First ngol may kos na ketol ngol makatreating in.
Ito ka kinakalim me principal siyemit. May course pa kada cover na tari malututang. Tanap nas we got be patient. Masiyemit apang endure affliction. Katang la kayok with hope in God's salvation. Katang la makayok ke fin shaklom ken kenikin mol run God. La restoration cheda ko. La restore God. When Rome saptal ko for singalal ko. When kapin Rome saptal ko shakalan niya. Kayok na kayo wakat palakong gamasing cannot compare na kaya wala na si Maya fatakan na sin mat lalalfingin na kayo. So what you going through this life, share my yals mosla. First long may got na gatoning old. Put your hope in God's salvation. El magana pakanis restore. Ultimate restoration si mataka kaya ultimate sacrifice saving saction Jesus Christ. So masyemit endure affliction with hope in God's salvation. Ignore background logo. Ano kin na si pangita. I cannot go there and turn it off. Akluo, principal akluo, may kayok na temporary. Nakadindi compassion alang silang kat na sikum. Patako ke first tongol siya na ke tongol lu. Principal siya may tataka ke elimination saptatolu first tongol may kot na ke tongol. Principal akluo siya nga taka ke me first tongol siya nga tongol lu. Akalam yun na sikum la kayok siya nga it's temporary. First tongol tolu akalam niya nga. El día na inchiwo inara kat in ashur kawayo. Pangan principal aktolu. Esam la kat does not delight in affliction. So mashe meta endure hope in God's through affliction. Endure. Tu na ka ke kayok na kaywa ke fin shaklom ke Jesus Christ. Elba full restoration. Elba usye katang na shafla si makat ntasano fin shak. Affliction siya makadash ka mo siya temporary. Aktolu ka din samla kadil din alang siya kayo inako kika taga ke fostong ngol tolu. Masya ka ako singen pa if kayo klash nga taga ke injustice kadil liye mana kayo. Baka treat ke fostong ngol ako nga tong ngolon ko siya. Injustice ma kat is ka mo lifetime siya Muslim na matang nila. Maurik kuluk na siyungan, Muslim na matang nila, katil liye. That's the fourth principle. Mat kung matang nila, wana Jesus Christ in matang nila. Fosikash, me, simna ke fostun ngunakot na katun ngulon kos. Lem, elita pel nganash, akketeyac in praise na. Elita ke pel ma, mwet tie, ashish waslash. Ashish waslash ma el akia na shish. Kepel ma nanan ka siwas atia rek eleta. Eleta. There's nothing we're enduring in this life go unnoticed. Elia managayo. Elia managayo. Na tikal me ba kung nila rek kuluk na sin mat ngom tu ite actually was mo minakon you need to actually was mo ito pa. To kung min mong fresh mateng when ama Jesus Christ ilak kalimye kamo lal si fan. Principal ak me akos pagkatralangin na. Injustice never go unseen by God. Ak me course
affliction is always in relationship to God's sovereignty. Kayo makadash ka ngay God is in control. El matalang this command center liya manakawa maurik na siya kay siya. He's still in control. Nariving got kayo kemol siya nga kading kalam gela he's still in control. When I'm with flash mele ma shaw sumna inge. Elos ito, la God was still in control. Elos rakin niya lominalu usyak ngan sumde siya na rak lominalu lalo sumenelos ito. La God still in control. His sovereignty me tago ke pukla tenil ke moton fel akusma Nebuchadnezzar liye ke may silala masi mataka kanaus la pa yotche me Babylon, Persia, Greek, Rome. Moton fel akus ngan liye yot singat takate fukulya masalala singan wangin la. That speak volume na ke call on God, sovereignty, control on God. Elmata liye manakawa in temple El in control. So when you go through affliction, just remember, connect those to the sovereignty of God. Affliction ultimately came because of Judah's sin. Makayok ngayon, taga naralos, principal akon ko, kesupin, makuluklan ng Judah. So, kito si mga taga liye, akketeyac pagkamandya na ke, weak na phone, siya nga kating kalam kela, personal sin will affect community. At a community level, community leaders can if affect the rest of the community. So it works both ways, vice versa, individual at corporate community level. Na ini na nakapagin kalam kela. Magkaw kita kake. Na para put forward fakyak lang wal siye fosalikos. Pangan finality lan Eoksra. Lalain version. Nakat na kayo to get rid of sin. Kadinangan for lao yakingin. Put our faith in Jesus Christ. Na shafla ye pataka masin nga fakpian niya. Eoksra should accomplish a greater good. Ini na siya mawawos siya. May mawawos siya ngayon. Turning God's people back to Him. Siya matlan God. Mat na kayo fellow. He created every single person in His image. Na makayok ma asyiros nga. Whatever we are being afflicted with, radar consciously got pick up on where am I in relation to God? For a better, greater good, kayo nga tagayin flocking God na kaya mapayalan God. Inge na. So with that 7 principles, with the historical context, we literary context matagal kaya sapta si luo na kaya mas matagal na kaya pa na imayim siya pa elisama. Inaksya fiya masing Fosnongol siya saptatolyo ta shakta finsaklak si filpe floko kaya ngay sama masing lang si kawul e pakutan ng LEUM God o tiyan na wangin. Pelikash kumnapnas na siya 7 by 70. Ikos pelit ngaw Jesus ilfa. Yay ngaw Charmai Lieshaw, utak talang talit na God. Daniel was one of them. Elie
singanon kos mutkeyac in pelchimal wisho si sumimeta. El mata ne leye alingal kata ingetang dana ye ngol sima chermayal samram kine. Patakong. Na meloro. Meteneloro. Akalimye. Saptaya. Terios mit mede shamit shawen natal success el balemi Kosrae lan Babylon. In yeshu met in pel el lema malutut ke puk matalo and non konake ye itnol ma and Jerusalem e mashallah. Oana ke lem kan el to fatna shel mit pala chermaya. En aruna na moniak lein pro na shin lemkan e kafen na shel e ora lalulok nukum nuk yok we e matain apet. Nga pro na shin lemkat log e fakak na shel makuluk lan metlok. Siye leshin e maktolu ka leshin le maktolu smat likiyac. Kemande apa. So much that you brought and intercession prayer in our community loman. Daniel the gosh prayer ke makuluklan met choose till anything got in. Kadel the book ke fosnong lakos. Na reading agat kalia. Itkos pel itngaul ye. Pollution pelche makat el akia moefa akskosegiak metlom e sidi matalche. Liki makulu e ma fokfoko. Makulu go efa tolayakle. En anan koswosa efa akwaki mapatpa. To aramashe e KahsInKol in fa akketeyac. E temple matal e fa sifil kisayakla. E samya mainge e kalimke. Likipel sapkunyak in sifil masayak Jerusalem. Ane ke elsha moswayakla etaka. Ye ikos pelikos. E fa somla. En Jerusalem e fa sifil masayak la na e arsin kenek we e kolena langoyen sidio. E sidi se e fa anna neke ye ikorspel ungod luo somla. Tasokta impelche inge e fa pos melokalo. E ke shafla pelche na elsha moswayakla inge e fa enwa kike wangen matal. Sidi se temple e fa kanau shakle. Shin met maun nan sie met kol nako. Se utjak maun e shukye. Pelchafla se e fa taka wana sie sonot. E usie maun e kanau sten se kadel akollah. Akollah. Met lem se e fa oro sie wulela na ke nako na shin met pospos ke ye ikor. E ke tafo ye ikorshinge e som lao. Ele fa kutung ya kishe e may sang in sties fil orek. May aksang naupe e fa ma fuli finen flat ke tempolo. Na eon na ne ean na we ne ke na meche ma fuli el shud shafla. Shema kadel akollah na shil. 7x7 Mashayakya. Nashidbe 7 sets of 62. So 49, 7 plus 62 siya nga makatreating na. Pa equal na kaya, ye ang fukaling al dolo. Shikla yang fukaling al dolo nga tari kaya siya benenwa ki may si masamsam kanya nga. Pa Jesus Christ. Na inge na kadash ke in maslun ye ang fukaling al dolo sano set akit ko siya malala masamsam kanya 3.5 siya taka kaya kapon marichin.
Prefiguria kitari time lan God na siya kemol siya. Tagarun may choose nga. Nga kung taga kapash na kaya ako lan God kaya ben Jesus Christ. Kaya ben kat for lao la kaya ben lang si kawul lan God na siya. Kat for lao la kaya ben siya. Inge na katash kapash na kaya ako lan God. Katash kaya maslon ya ongolya siya pa ye ang fukan ng tolu matenil liengan. Fulfill dari. Last 7 set of years, by sikil na sin met na kayo matena is Jesus Christ. Kamulsing. And you don't want to enter that. Eu peliki na matenil sisa tu macherma yalie. Ke sapta si sapta liu we matawen sapta tolu si makataka usi context. Literary context katin lia lang si aqua kalang lan kat na si ko. Amazing. In maslon ya ungolya church age si bakatash kina dispensation of grace. In taka mwet na ke body of Christ. Church. Believing Jews and Gentiles. Kadin we utakya. Wana siya tesunin ng saptaan ko, fascinal tolu siya lal ko chakalam niya. The next prophetic event is the rapture of the church. Pange masima nga kuminan proike. Tamet na kayo why na ko lang na kaya flok. Utakya. Manevinde kate, kada som na kaya kayo ksima upeliki na ma kayo ma. Taga kaya madluto chilash mising. Eoksra, sapta tolu. Kat matasano inutak lagat yei koshengan kada sanga som mui utchak nala yei koshengan ifingom ke kuya last set of 7 years ngan ifingom ke kuya so matak ke saptongon koske revelation som shafla ke sapta singa lalikor yakalem na pay med seal we trumpet we polin akkeyok na kayo may patatyang kayo magatpalaking ke maujingin ang katangyak latari ke crucifixion, death, burial, resurrection ng Lamb Jesus Christ. Kat akwat na kasaw. As we wait, we persevere as Christian. We remain as Christian, and at the same time, God proclaim boldly gospel ng Jesus Christ. Akos na kaya maakwak lang God with being sanctified, one land God in actual sinamo larger on a daily basis. Para KahsInKol lowos, ikat na nasiltikin treshkal, kadinta ka akasmakinye, mandinike shenri, shibeko, mandinike shenri, all the way till Jesus come back. That's our rhythm. That's the battle rhythm focus lash. Siyata inga me, kelang sikawulan God. Panganak siya fiyan malutut, kulamalap ka aslan na kayo, kulamalap ka ako makadilgas na siya katin si balie la melme la emela faties siskatlanetok. With that said, katin esmakla, the next event is the rapture of the church. Kat na kay wainan ako lang na kaya. Putting our faith in Jesus Christ alone. Kula malap kaksakin kita sumrel tikin tres ka lang taga. Me taga kali ngayon sumrel masingin ta tikin. I'm not first met sisakluk yet. Wala. First met sisakluk. Ang kaksakin katkel, lamis lipan ke ngamagos lipsela. Akketeyac na fanen si malwalange. Kosfinne gesta Bible na duwos ang nage Eoksra. Sapta si fosyan da kasimit kengan bapakumata. Na ke dutisi lalingin ang sham kun ke la machuda ang liena ke en Assyria da ka orela fon met lalos na ke Northern Kingdom usamugul nge digie mtana los kadin masle widalik na da losa wangen le papa finenwe na warning siya ni likiyac na selos
Na enzima eta kang ako mindak mut ka kaya pa na fin pa chair maya ilta ka samsam machine nalik din ka at finan judange inka in warning alos la mama sikiyak na finan Northern Kingdom man ekaben sikiyak na selos nagelos tena sin kain me etana pa ekalmen vaxilal ngena na shaflaya udak lelos na finan Babylon nanganan kan gi vaxilal lem nistel liban kelutishilal ngena in fact like God is in command mataki command center la lang nakalme pa ke samsam kin na ke perspective si malusi na ke 1852 taga na shesh tari na ke bosa siya singa ke taga na finan Kosrae singa ko makfulat ke okos na kaywa na panangara kisinsiyak si mataga na sika pa kagat akfulat si makay na tagalan bosa siya na finan Kosrae kena anniversary belingat akfulat siya kagatita na paye sensin sila Jeremiah may liye may sikyak na fin en chudange panangarang si Jeremiah Eoksra sepal usi parallel si ma iltagaskin established literary context sige finin historical context sa in dogmatically akalimila Jeremiah pas mo sta buksinga na panangarata ka na sis kadintrikinan ka masinga siya ingena ak smakinye yakom desolation siya masikyak na finan chudange inde sikyak na sikom mungkin revelation kaya katuti ke Shenria katuti samsam kunla luyena sin churches Asia Minor panake Smyrna Philadelphia pati sa selfak mo enche wo ke oralal lalosa churches to be ko siya dena na kalmian pa nga komen na kadin kensay examine alulasa pe in kisensya kun la ka kat papa tamasin ka sao elin sewo ke ka shepherd akollah sipnata na kemol mapat ora kadin na kadin to alan nan ka na ke me maluto chima la Mr. Libanel daga saman na sismisingenge katte daga na nakfalye kuno konsinge akfalye na urik magin kasi maganda fak mo nga pap lang aralak no konsingen katin na kadin ni mama katsuman nge kat na napay kadin ito na be la mekalmen makatsuman nge narael samsam kun mama sikyak fin en judange el samsam ke en Jerusalem inge na makaim del el makal inge na en si Sislah ke mwet mida en si akketeyac sin matan fel pes inge na sa parana sikatin mas metarulan na faladen we engel patatang na inmol lan met kos na ina kadin gatang mut kamange iltang ke fong na fon sonin tal sorori ke likantapal in maston met kawaklal met en de fon tiena silala inakwel meta shu kinasil meta Sislah engelos na kewa lainal met Judas elos met kos kashbin likiyac elos tikian silos
Narai kapsha pe na ke mutse ben iskete kate fun matie met matalas finen mele me. Siya ka ke sham singin na ke tunen on course. Na maklan met matalas nge kadin na nale loeng na ke. They remember one thing. Del talay lo malu shilusan ke sham mata makalemiya kan. Makia kai sugo. Sugar guys see ip kilometers again. Usomte to look on a kinkoye. God is with them. Dalinin na LEUM God. Mwe asking on the other end. El dad patatang de o yema Jeremiah el fakta si los may los in gine. Inge na udakte los in mata ke fel chaye. Wang na ninge na telepangon mamala los si fena. Matlakalos lalos round los le. Wangin lane nekin kang lalos. Wangin le mataka nag-temple si Jerusalem mahal na Paing aska. Mind ka halu ke matala. Mga ka din sige nan kang italiye. If ka wosa siya taga na Kosrae ke 1852. Okay, Second World War ka na finan Kosrae nga. Nagkasam-sam masaman yak tasya ke June non gosh. July, August, September ka fin January. What's going on? Narafakla matanpot in sidia alalana and sayon anin ungay lulap. Ngamatak siya daga kiyatariye. Kung fin di kata LEUM ko siya ngayon na si mena na wangin fasya ke. Na kung compare ni ki kalsiyam si Rumi, maluwelan lang. Mga kadin mutawaek sige caption ni. Katsaman ki mutawaek yela mesiyela na ingena kikat matala katitala so nukewa fox yalo na sinkat inu si woyan ng KahsInKol ko siya. Na mga nandaka na siya din nan kala. What has changed? Make clear. Eme priority las misingi. Siya titalik nada sa misingi. TikTok, mepe. Social media, mepe. Aki ka dusta talik nada sa kisela lo maluwe. Basta lang eh. Kakumelu titalik na duman kikastan God. Meto plan na matusukalik nge. Magkatalam tayo for sure na talik ko. Sang sinan sum kisyakan la. Do you see that picture? Sang talik mo tayo for sure na talikan na nemalan churchan pa siya suki. Na neme. Kisyala talikan na neme. Di iklalan mo siya ngayon. Na paano nga malutut nga takayin siya pa, agas maganyakat, en si matakape, ingin na KahsInKol. Nga kipe, may flonal man lang misilipan na kaya ba. Ka apostasy si sikiyak, may na pa si sikiyak, kat pinit down, layer yama sige, may na pa si ma, urek lang naman, toko siya sol si Fenal din, along, instruction lang kada. O nga yalusin na vinwet lalape. Nangit maliya, nga fakin na siya limnis talipan la, nga takaliki or deal na pe si masikya kimula ka. Nga pa kumula ka na misya. Nga ito na makisafal kimulak. Narang nga fak na silang ngangi. Ay pa nga fak na sintahan kaya tiktik ka. Ngalong Eoksra ko nga siya nga na pa yung matinsyon. Na ensi pa matakakatinsyon ba loang na kaya pa. Namisili pa na siya ng spiritual immaturity e kaya. Nga fak kisendriya ki nga tuya kilomaluwa. Kikatsyon lang yung minister. Tiki, never ni pasta. Ros nga itak na gas ni siya kalin niya klamatash.
Kasyakin mo. Menros nga lang na pacl. Open kulacnsap kat patta na kialu kat tera makunesha. Kat finteluti kaslan kat for what it's worth. Klef ka mola. Klef ka. Siap ko usm da lipsel nutisal silipan na mo. Loisle. Taliktadas nga somlen na phone si kakketeyac you. Somne ki fungeni Kadapit afala ki Henry. Mama alana fong mo. Pilesha o yelas mit Kosrae. Ngat lalia likiyac you. Masumyak you pon bemeta. Shafta yelos na phone masum yukat. Kat prostitute direk malan kata musing. Kat safashik kinurek malan kata musing. Kat lalmet le. Kat kashaple. Falet la her at a long wet. Kat papel din siya o kasin siya fileng. Falet. Panang reconstruct art chinga kibel si David ikle. Circumcision of the heart likiyac. Ngate ta ka na in dahil singa siyang mundi iya. Ngate ta ka in siyam for click in pas fuelak. Ikaw mga itkitla ka, matipangan. Maulan mweta. Anin peos, kat mwetluti. Kat finte ka na kafakak masiwas pailan ka, get out of the kitchen. Kufulla. Mana saf na siya pagkataskeng. Napaneng, kita ka oingin na siya. Ina kayo mga kuya na kaila mesi kataskeng. Kaksakin kat lang akan wala lamin silipan ta kailan kan usye literary historical context ke malutut siyang ingan dogmatically akalamila charmaya pasamsam nge. Charmaya pasamsam nge. Na ilaksap siya na kalamila ke loyal love silan kat ka lang siya pakotan silan kat nge. Ora kasima, in fact, ne pako matungos, pako mata, pako fakilos. Taka na si kumgatin, si fe na pako mataspe. Si fe na pako mataspe, convinsyon ka ang silak ne. Tang walam na yung makuluklak, si fe na yung masunin matak. You will understand why I'm very convicted. Ngasang hanap pa kuminsyon o yesing malangat. Na kumefinte ak fasye. Anak etuda sel Willem 4 ne. Kakakanala ka. Sige talipit siya siya pangan. Panak na beskante kati. Ora katin na nalito la siya kat wiyalu. Labis tilipan il Henry. I am very selective now. La siya lutingam talongo. Ako kung mga siya lumisilipan. Ngale sinsin kin met mapray ka. Mangan kin la spirit for KahsInKol. Matsit kanta na ruk ni far na pray na mong online katakati. Sak ma siya miliyan siya nasik. Tikan si kyakangan. I'm sorry. It's not gonna happen. So ngakin akalamila perspective siya kataka nasik. Kapang special penganalin. Kipesi may kekla na si Koya singe in wiko mwimet wiyasnge. Ngatte takan ka ice cream. Post time din ka ice cream. Post time takan fak makamang silongo. Katta kay nak es makini makyaslan gata. Bangon kat nake. Na having said that, ngayon si unso ko manamstilipan il fakke me dudila lang lamentation Eoksra parallel si ma oepen element samwe. Nara ke elos nge identify unso ko mo samsyo pa nge. Tingin ngakil lamstilipan na ba na nga siya din long la na lamstilipan at kakaliya. Ay, ya. Una. Hindi naman siya. Istangan. Well, bangan. So kal inkain me si kulon sin mas taon so kung nakwas ko.
Nan ma shivingum del la shas mosta kalam me pe ngalle long chi pe on sugung. Tigin me kil rang long na keta pa pe lang sham si ofu. Galia, Mr. Kum shaka kan ngatin ali. Tuna. Ngatin ali Okay. tigin. Okay. That's it. Kai kusli la tigin la ta ko ushe on sugungan la kalam me la. Machi mas mosta ngali rugai pa na sham si ofu. Ngalong si on sugungan men ngayen pel ngalu me ta ngar makin sham si ofu gini kesla. Me kakshaklaşmasın kadına afan şey onun akıl kimi koştu. Nasıl olmuş? Okay. I want to be Mary, okay. Yung wala. Kal gulaman lap kilin ngali ngai tamo malal tikinis Mary Nor gulaman lap kailena ke confirmation chingan kal ngara from in kalia lokana ausela tikinan aro from we point facility class akina ispela nali shu kaksakin kat karslan mit na kaiwa ke ars lan god in belna kaiwa in we got kai sie ke mol chil larsinge gas mol matchit badagana kai ka me akes makin ye got ke wolen lan god ke lang si lan god god alle gal in na pai pangai nature lan god singa il kat lang si el long el oana chon 360 na kalemnia ta machi maina na kas makin ye got inge na kemolin lalfin lash ke me oye si mai lusi na shish ke win na tal si fena ngai pa kadin kalim kella
le verloco. Verloksingen by initiate manako mamalala sonnak me fufiliaki. Ngayon ma paliak ke Old Testament Jesus lak fonyela. The arch malala sonnak me fonyela ka fufiliaki. Bakam da sano. Ba events kat takan nataria. Rapture si utak kan church. Pel Eoksra lan talik na din kad nga. So we are going to be indirectly affected by 7 years of tribulation si makatritigat tenelingin na. Toko yang Jesus la flock we mat na kayo mautak kya kamat lalal fungian church e wala daga establish 1,000 year of millennium kingdom singan. Arch ma e sikiyak events key events ma sikiyak peke me malalap tulungan. Rapture, 7 years of tribulation, second coming, 1,000 year of millennium, renovation by fire, na new heaven and earth. Pangan in that general me sense ma events ma sikyak ngan intact singan papabala sa mono. The kay siya ngan example rapture. Utakyak Mwe Read in kasaungan. Le OB mole kulacnsap makumara na siya ke mole singa. May lalal fung ya utakyak OB akketeyac or malom. Reward. But at the same time, 7 years of tribulation. Yay kos nga Mwe Read 10. Katli ke may kayo ngan. Natugun mangan Jesus la flock, second coming singan. Aspe main na sikyak mitiki Jesus el taga na Mount Olive. Shaw koso kulukluka itakyang nage lake of fire. Shaw Satan itakyang nage me apis singan. Na yataw sincere the rule fell. Toward the end of that 1,000 year, Satan na siya fulfill akitin pel na. Totoo yang within hours, kananila Satan, we nakaiwalay. Napide la kalimemo, siya aksasiyak fella siya ke Wanain lamapen na sunod si matarik ke Genesis. Aksasiyak la na udaga New Jerusalem, New Heaven. Fella kashaw sasha, we Jerusalem sasha siya. Tiki nila kalami kamulitilal kalinigar sumla. Tamangan bagat nta sanong sikyak. Kikat matat sanong kayo ta sungkat. Na wana chermay lakalami LEUM GOD makayin na. Pastor sin Sislah siya na sikong. LEUM GOD makayin one masyay. With that being said, kaksakin God, looking forward ka din daga wiowos pa inoy lang silang God litu. Me nagkamalitut siya me tastan nga. With that being said, ngaw siya lating treskal. Tingin kong malap kaya yok yan na wuwo mamusye in sifac kayikat. Fast na mit makatash kaya. Usut pela kung taga akolin matlash nga rela from shafla rela pa na proy na akfashalik nga fakali amang. Mungkulo malap tingin. Well, glamalap kaksakin kat taka niki kapun taka nila sa Paing. Dalan lak nga away kus nitluo nga makuma awsingal nitluo level loman. Pangan kulo malap. Kaksakin kat ki kamail sinasish kadin kain taka we sesin matlash ka sesin sige Kastlal baka din na kadin tufe in kashikata. Na panangara akollah sin kat ke likiyac na sum ke malutut singe. Kloba na sin met ma wigat nga kebe met ma yakla un kat lipsilange in kashikat. Kaya pa sin ke wik singelem silipan. Inge na kumasam ke matayin ko siya uda ka na yimatan Jesus. Akalamia klay ka na usta kewa masap ke ko siya yok ba masing amachon sapta algos.
na naki oya si maure kapa siya pa nga pengate nanan ke convinsom ni met civil berek maguluk. Na mayen ko at sin nomor ba alfaka. Na mayen ke Paul alfaka الفاكتة قد نقي وريك ما كلك في طول روم طول لونغ طول تناكم in put in perspective لا تكالمي بقت license ياكي إندارنا أتصوم ريك ما كلك ما ينباشا من يكين لا sin separate us from God na ما كلك ما قد focus كي ويكسيني ما سمسنا فاك تما كم فاك سمسنا أكلمي نشيش لا إلوسي بانge catastrophe calamity elusi kain oye mausi hardship nasin affects la kumaka within circle lasha. I mean, imagine that as a leader. Imagine that as a leader. Naki mwet ma entrust ya kin nakiluling karingan ya klasha. Nara katfinan ka masingan. Inna nale our servant ut kinanaklasha. Wangan selfishness ke. Mabana ngara pangama mwelutut siyang kaksakin katakataka na ke. Inka sulpana awika tila. Mwelutut siyang pangun kat. Akalimila makuluk katarela somna siyenta. Akulukila pa mwedin circle lasha. Na katiale lawit katfinita lang ekan na si papa si. Ekin met call silang church, ekin met call silang community siya. Kasi siya nukewa magul siya ke iprumo el pasta siya, el priest siya. Kadin lo ang nake. Mr. Lipan nga mapangalan si mga taka na kena mga academy mga. Now, that's something that you and I didn't know before. Siap ka dito, siap ka nukun, to kikiyak ka na siya nga. Pangan o yasingan. Nara nga fin lang si sudba kayo flokle kayo ok. It's very easy. Pa slip back singe. Pa sudba patatyang nage kano yang a pasta singen da ka. Na pa na ngara ngala lalfun lang anso isiyang nakimangan mo yan. Ngatikan sikyak na sindaliktik ka. Ngatikan sikyak na sinmet mga eken met call. Nara lang atikan sa kin magunak as a leader, as a deacon. Nara si masafla si ngagif akademiya ba. Kumle mo siya nga finbang kingalu ko siya Andrea. Tangin siya when grandkids luuntik, witalik makuluuntik in audience si talik mo siya turn 50 na kaya. Altena kan comprehend kas Kosrae na pa iya. Nakadakfal yan nakatinrala sermon nga katena loang natalik na dash nga as kap na lalap si daltena dala me otsamo na pe. Me katemang kay namule ba katsuka. Kung ni siya lo malungi dahil kali na pa yung malutut ni. Natalik na dash nga tena tune. Narinig ka rin the curtailed curriculum lahat na karangan yan. That message kayo yung dalik na siya. Let alone the leaders. Na nga finling yan inluti. Na away na dan kaya ka na tolang na ramen si kame si may ngan kan kangla. Siya ito si nourishment na ke faith la ka. Na panangara en si masensin siya as kay musingi ape ba lamsilipan pa. Sermon makachule lang information, Bible of fact, mga basic information before leaving earth. Megat curtail mga nasindalik na siya. Nakatfinde connect lang kate sang fakya mga nasindalik na siya. Dalik na siya ukwala na phone na to. Nalito uli lakat kan samsam na silos. Nakat na papa maliyeng ale kana wiwi dalik nga siya fly kade na lawyer in karangan dalik na siya. Mandala attack na sum in jail.
Ngawek magikort ngali mange. Napan na ngara kadinan wek magin kastan kat. Nakachugin kani kela kader of Catholic na dashkain ace milutut ni. So that's a mouthful. Tajakta pangakalansap singe. Ngakum dito ka na kung sang nektay kato singan nan kawum kung sang nektay kato singan nan kawak. We have a lot of work to do. Napanaro nga kalamiki masinga. This is not for everybody. Mana selos ma masin siya kin gastan kat e malakin gastan kat. Inukakat le. Kaksakin kat kaya taga nakilusya siya nga mo piya nga kat is message nga kumakilen naliksing. Tanda tumayan kulong malap. Kaya na. Well, Ano nabangi. wa email? Au ikas mo. Sabi may ko, so 5. Okay. Kaya kulong malap. Something like that. Now, Ikaw. Kalsat na. nakamasak kalimi na kilin talu ma konek ilak kalimi on sa ko ingin na Kulong malap. Malal Mary Nor. mo kumpindi natin ilak mo malal damdal Lorna Larry. Oh. Baan nga now na mo wala met nga kalimi na message sila may dapa akkalimi nga. Kulomalap ke akkalimian. Ale Eoksra nakusma usi kaya sinakang damdal bet osi. Tikin po nila panahon siya fakulop. Ang kulong malap tikin. An wala ba bangak na siyum. Tikin polin kulo kita kaluman na damdal melin tikin prusma pinanda Dallas. Asmalin Jade lumalap and Tranga fact mo. Wala naman short siya. I'm not sure. nakapasa kalami lam to ko we got young ye oyame the Eoksra na siya kadinita tamlel Erman Bange nga lalpungi na Flockner Blanche Kalin kulomalap to and Washington Bangan Colin Bangan aw nalagan niya kulomalap Kanya kulo na-email ta bayu kulomalap namdal Terry neighbor out neighbor siya ba bangan tatantay ko proto mapangan namdal Terry kulomalap namdal tilanga Ut more lang kulong malap what malanga okay well namdal Milin Bruce kulomalap I mean da ngana kulomalap Tignis pangay ba Tignis Torio, kulomalap na tagal. Nakalamilal tigin magila pa le Mr. Larry Bangan. Kulomalap na klakyak na lang katasik. Tamdal talbe Packer. Kalin Bangan. Taga ni Everett, Washington. Tamdal Procula Nathaniel. Now, mitlash nga, banga Kent. Tamdal lespet kulo kitakahan. Makilen, matsi nga for federal way. Landa Edwin. Pangan. Tamdal Glenda banga. Edwin siya niya. Pangan. Okay. Tamdal Benita Moses. Tuwa na ngayon pe. Flock ni Alabama. Ngayon nakatala. Tamdal Benita kay Alabama. Ay tak, may tangamal kan sakli. Alabama. Columbus, Georgia, Kenya. Columbus, Georgia, and yung Columbus, Georgia, Route, Tamtal Route, Raphael Charlie. Upon confirmation na federal way. Tamla Ringston na North Carolina. North Carolina. Well, Dallas. Kulo, Melin Bruce. Kulo malap. Sa Manyangan, Alabama. Okay. Uskat mene Lacey, Washington. Tamdal Melissa William. Tamlel Charlie. Landa Preston na Everett
we call Devon Chakyao. Oh, okay. Wala Bersan Hubert. Hmm. Na nagmen message iba nga mga we rekma kat ka rekma lan kofa rekma gi I-94 ayepeki insurance kit care tanday gini kren glamalap Ini keren kula malap. glopeki unsuko makat rekma gen gigastat kanila siya glamalap Asmali na Lars Louisiana. Fast na namin. Louisiana Kada ka sibet. Right. okay na tanday Ini gini bro. Tu open na si was show namle man. kren ars siskashino Kent na Apa te somne kula malak. Kimi fatata manuag guambangan Pangan eh. Glamala. Na kung fakla ask masaj okay galbang. Ninami pangan. All right. Nebraska. Okay, Nebraska. We long. All right. Kula ninami. Glamala. Oh, asmali Lars. Okay, pangan. Us kula malap ki gas kaleng lo Ang us kay ne. gibla wias pat fanaw tiyangan. Rose David. Amdal Rose. All right. Excellent. Well, gulo kita kuhan pe Amdal Rose wala David. Okay. Nga mo pange mwet ma capture pase us ki chat line na. Alla long si background sila mantigin. Alla kalem. Ilo malla. Ayos Ang Kosrae pangan. mo na way waki Okay. Yan away. siem dadalak na way nga tangalya mga rek magin background kun. Alla. Malap kalman ba verification ba nga. Sa Ilansin kat kadakala ka din kalye. Nabistilipan kung yan kali ki pray. Aking magkali ka proy. Nga fasitil ko on sukat. Tukum. On man. Okay. Well, anafakan pangi mama kad akollah ka mamakat sumpray kun ikekla na shares. Ang anwala pa invitation na ki lend to na lang silang kat. Ki kashalal. Kadinda ka pa na. Kesa ta kanila siya. Kadinda wa kya ulumake or Seattle Times. Kadali prayin sin kadin kasha kadin on time ki matarang. Napanang na tama lipan na tal awit ko skip mga belsingan. Evin mo man kayo alang silang kad. Having said that, inge na Basta ke kasta ke pray in fact kulo ke takal ke duja singa nang siya ko min pray pe cash pray ke mama aspe in circle loman en ke mama kat etama kadelyakin ke pel ngayo mo kisen kulo pe makaten in fact kulo ke katani pray kat kaksakin kum kat papatamasin ke shaw ke kat matayang na ke mapais waslom indut kin gaslom kumigasam doon in siya lemnister lipan tamla lowos siya uyasingin kain plesika di ke pray and the kapain ka nakalembye kasin lamentation kasin Eoksra masikyak kisha bin apostasy kisha bin calamity ma oyema kisha bin genek siya wolan dalik na dumfinen Juda panangilos patatyang nagikayak na yok. Mainge taga na siya as fair warning. Kat na kayo amit ko siyain kain lututkin kay los na kayo mawikat. Kung sa pa'y lamat saplom dar na financier hindi ko yasan lalal fung isingi kay 1852. Kung dilo ko nakbe mo din siya po'y alula siya in kain naksuksukki nakkapi. Kikatuspe na taka again makatashwim singi. O yesingi kat nusaysim kat papa. Kunak kayo kat na kayo. Layla na siya kadinde si feedback ta file ki mapay si waslom. Layla kadin kain usi mainin na kayo alash na yetom. Likina kadin som fakik ke Facebook kain ma sa kawil and my relafos. Panangkat nusaysim kat papa. Kunak kayo kat. Kadalen na nakin metlash mamday na asur ki pelsingi. Mayan mol singi pelsi katui ki momonga. Matsyawkla na lash elekla na sish may asur si. Nula kadin lutut kun nakikatsak na mol nga. Kadin alelong ang nasinsiya.
Kadin tiamtana tapansin wangan le fakat fak mawuke. Wala kadin kan kasha sinsiye. Ngayon ang siwas na sinsiye sam siwas pa inedify sinsiye kay sinsiye. Bila malap na siyang kaslom sigat ang sipesyo kay metwiyash mamtabe kepelin manasla na emergency room fin wheelchair okay kaya na siya ni lusashwe. Ka fin ne patla ke pelsingi ka ashoye main na kashalom kat pap anak manas shaklalosyak kat ngishe ke kashalom balik natas mamta ba in kelbos ke pelsingi kat tetuin prekelos kamatwiyash nanak nas kat papa Sislah in kenik ma kaprelosi lama ke nimnim kamake kanaus mazap fakya Maken wak matain kan wak mukul. Anak nas kasho talik natas kewa Eoksra la shinga chaka din deputatang ke maingi. Lela kadin kan mulkin pasisel. Inka inurala kadin siyama kisemadal. Anak platimat wiyash na kewa. Kat mishes yung kat papanak manas. Keep working in us. We come as we are. Kat matkuluk. Totolen mapespas, taka kuminak phone yekat. Panagat kishe kuminak nas kasha pemetlas na kewa. Masapingi na fo siya klay muli rin lafakya. F todo lafakya kin gane kla. Kasyup pe kash pe kami kafanyak ne. Naknas kat papa yurum mo ke fan na kumkatsi ma esi. The cat that provide. Kasha metlasing kewa. Kaya met kollash finan White House, ilosin gandiet ang kollalos, la Congress ka President, kana si cabinet members in kanita la molan mwet, palos karangan ningi. Finin karangan pa decision na sindalik nadas mars ke solship. Ilosin de full well indikia dalik nadas ng kemun nisong den wang ship. Kat nga siya si mo yung kat papa nakmana sang na silos discernment kenik siwa spailom melosin kantufe. Oye penakay wa mawisang advice na sinmet kollash ngi. In advice much selfish. Ama tagake servanthood. Kat nga siya in wipe mat na kay wala makol ba government lash finan Kosrae. Ka fin ni FSC. Kadal na yun kom yok na kay waka church lasha. Kat papayok mo siya clash. Tapangin makatkan gas na kikipelsingi. Lalfungi kun laman na kay wasay kung batakin fan na kay makum akiya. Kay name. Mun kula si fan ng Jesus Christ. Siya misya kun nendolo. Maulya kin akketeyac. Katangla akketeyac ko. Na kay wa lashirum. Kay name katwak kula amen. Kamalap.